azul fell-awen. Akni ونرقما akni ونبرومير دونك ديسيدي على خدمة اللايف هاكي tameddit-agi باسكو يا بوكو دو جون اللي يكتبن في ستاولاكين فيسبوك نا لي زوتر ريزو سوسيو قارنا تبوزين دي كيستيون قارنا يدي باس كيلكو شوز اي كو سوا سوي تدار في النار نغي وراش تدار في اتسيتيرا ثذرين اتسيتيرا دونك اطاسي دي دوموند انا الشغل كاع فراون دي العناية نون دي توالي وكا دي توالين كونفيرمي فيت كان ملا تسلمي الصوت نا خاطي الصون ما الا الصون طاسي لا بروميير فوا نخدم ان ديريكت دونك ان فيت كان ما الا الصون نا خاطي اسكو vous me recevez 5 sur 5 نا 2 sur 5 نا 1 sur 5 quelqu'un qui me confirme s'il vous plaît. بون انا نرجو شويه هاد الحق الغاشي نقلا ثورا ببري 25 بيرسون. جيمري بيان اد نحاز تصل غاشي. واذا كذا قاعد يتابع نكونفيرمي ثيت كما الى صوتنا خاطي انت رجعت كونفيرمي ما الى الصون على ايه ثورا وكذا قاعد يسلنا عديني الماء اسكو لا الصون ولاش. Je sais pas, est-ce que vous êtes en train de m'entendre na khati. Aki on dit c'est la première fois نخدم en live. Donc il faut m'aider, il faut me dire mais là vous êtes capable de m'entendre na khati. إلها مليح نادر كيقاروي عزول ماركو 10 sur 10 فوالا. مالا نزمر نبدو بيسك لي زامي حميد سوري كيف قابل جو بو فوار لي ميساج دونك لي زامي تقارن بلي اون بو نزمر ما يتسلم لاغنينا هاكا عزول في اللوان مرحبا يسون خاصة كان عيا شويه ومعنا اثاه قرا يذون لكن ودنا في كلتي فم زواروث الى قارن الدفاع بورث الخوف الى قارن الدفاع بورث الى بانيك الى فرينيزي انا نكواذ خاطر ثوك ذاكي ساشا داوي اشو الى قن سوج ديمالنا ثورا الهلاك يبض دار ثبورث ذاين الى حق دار ثذرين القبايل هكا في الزرامي يا ديكا ديكلاري دي قواضيين يا ديك يا انكا ديفوني يا دراع الميزان الجاهينا الجاهينا ذا غير الزهون دونك يشبار بثورا اوني باسي على فاز 2 c'est-à-dire قنسوجد مليح يمنا ايوا شوف غير خدمه لا فيديو كاع باسكو يا دي سبيسيفيسيتي تدرين القبايل نا تدرين اون جينيرال مش عشان ثمورث القبايل مي ما ندير ولا تدرين دونك تدرين سي اوتر شوز نكوني توجور من نخدم لي كومبان سونسيبيليزاسيون نهضر طاس مليح في لي زون اوربان في مدينين انا سومي اوربان في مدينين في مشطح ذا نعرف في لي شاف ليو مي توجور اون طوندونس نثتو شويه تدريننا اي غير ثودرين الا كنهضر في ثودرين خاطر ثودرين سانت شرا لي سبيسيفيكاسيون تفضل عند النظام ديجا يخمن مقارب مليح سي سكون ابل لي كلوستر نا لي غراب دي غراب ام زعما يسقرن انقذني باضيل سيتادير سي دي غراب نا سي دي كلوستر دونك مقارب مليح يخمن. Et donc c'est la composante, si vous voulez, urbaine. مش تواخذ من يخامننا مش تواخذ من يفردنا ضاضيقي فإنه منقارب ريضو إلا وفريض رومي إلا وفريض قديم. دونك يفردنا si vous voulez دخل تذرين ضيقي فكليا. الفنين ناضا مش تواخذ من الحاجة النظام. donc d'un côté si j'ose dire la manière مش الفنين نا كذا l'urbanisme تذرينا etc. الحاجة إلا ذا la composante culturelle كل traditionnelle
كي نهزر من القبايل كي نفيدني على دانيير فوا دينا ورنا دارت قات حيجه قات بوعرضان نعسن بلي نكوني نتحمل مليحه من لاصقاكيا نتمسالم طاس نتمغافر طاس نتمسالم دي فوا صارفا ماشي السنه ثارفا صباح 4 نصب صارفا ثمدي في لا وين ذا استخدام انت فاس نسمى تمسالما دونك لا طاس لا كومبوزونت كي نكوني اوني ترو شالورو القبايله كي امي تزرم نتحملو كل شواركيا ثلاثه اي نوتر كومبوزونت ديال الحاجه الا ذا تدرينا كل قبايل يشبه ربي ولا شو لا فامي لا ثمور القبايل سنه لي زيميغري دونك لي زيميغري je vais développer le point ديال لي زيميغري خاطر الغاشي تقلقن ا دو نيفو ستادير تقلقنا في الغاشي نيسان ذيك كاين ديال لوروب باسكو يا ليبيديمي كي سيفي دينا ثنا ديجا عندنا النيفو 3 كو سوا ديال اسبان ديال فرنسا ديال ايطالي قودنا في قاد سنه كاين ذا الغاشي قودنا في كايدي توال نار ثذرين داوين له هلاك كودسن دونك نهضر ذا مشوار في الشغل كي اي ثلاثه غير نوتر كومبوزونت لا كومبوزونت تاعنا لا بارتيسيباسيون دو لا فام خاطر فام توث الا قد تسكيد ديال لا سونسيبيليزاسيون تقول لها كي نخدم داخل تديرين من بعد لا فان اون هضره اشون الا قنات نخدم داخل تديرين القبايل جيسبر سي با سي با ترو طار مي ذا الحاجه الا قد نخدم مليح مليح سي سكو جي ابلي لي كوميتي دو فيجيلونس كوميونيتير dans ce qu'on appelle le langage médical, de la santé publique, nous les relais communautaires. C'est très important, il y a des gens qui ont fait si vous voulez, si le socle de la prévention est mais il y a des relais. Dans كل تدرس زمراونينا 80% نزمر نقص سي لا ترانسميسيون الفيروس هاكي دونك كي كلتاكيا ونهضر على شوتو فيروس هاكيا نمشي تلحى نمشي تروحو نمشي دي تسوغالي ايتترا باسكو شبه ربي تصل لي فيديو قال انا في الشغل هاكيا ثراوني سانا سقسينا شنو نزمر نريبوندي بلو تار مي شبه ربي تزرا ما كنشوف لو كوفيد هاكي ثورا تزرا ما كان سيديكا مشي نلحو سي بنادم روايض جو بونس بلا ما نوغال دار الشغل هاكيا عطا سيدي هضرهم فلاس عطا سي نديف كان يولي هنا في الشغل هاكيا مي ثورا كيبغي غاد نهضر في لا ريبوست امشي يقرق انسوج ديما سكون ابل لا بريباراسيون اي لا ريبوست او بروبليم هاكي هذا فدوا كني وندني غف دي ثذريننا اكيد نا شو بروبوزي ونهضر في ليكزومبل نا كاثبو غاردان شو بروبوزي لي زوتوريتي نا كاثبو غاردان يجمع في الله شو لا الكوميتي ني تسفدنا كني تسقاموت ني تسفدنا لا سيلول دو كريز دايور جو تيان ا لي ريميرسي باسكو سي اون انيسياتيف ا انكوراجي يشبار بكل لا كومون ماشي حتى ثمورث القبايل بارتو الى قد سون لو سون ساكين هذه لين برو اكتيف اترجونا راك حمات سد اون انستركسيون سي دي زوتوريتي اوفيسيال نهضر جون لو شيف الدائره شاس ندينا شبار براش ناقف فوق غرداني سون اسي انتيليجون pour prendre des décisions à l'avance قبل كد الحقنت لي انستركسيون دي زوتوريتي سونترال هذا شو خمن قات فواردان سبدن تسقاموت لا سيلول دو كريز اي لا سيلول دو كريز كي ثورا نتسفا يخدمن بور لا سونسيبيليزاسيون كوميونيتير هاد نفذو هاكني وندني ذا شو ان بروبوزا الشغل هكا اكن فزرا ما كني دنيا ثورينا ils sont caractérisés par le tissu social il y a la solidarité communautaire il y a beaucoup de liens de liens sociaux etc. نتمسالم au moins 12 تيكاري واس 4 الصباح 4 الصبح 4 نديت ثيراوين ذا تمسالم من طاطاس donc نشتاقي le premier c'est-à-dire on fait les piliers de prévention le premier pilier c'est ce qu'on appelle la distanciation sociale الى كان جون سيرتان ديستونس لا غالب تسواتي دينا كا الى كان جون سيرتان ديستونس بويرانا لو ام اس تقارب الى قاتيلي اون ديستونس د متر نكوني نزمر تنسالي غير 2 متر يا كان بروبليم صدير ليف مي لا روح نباري سيرفادي مو كان ناقلك دون زان اندروا عند قوان الغاشي اج 2 متر 1 متر 2 متر يا شكون يا هذا وذار اي غير نقار 1 متر هكا 1 متر سي بارابور ديجا وكي ديستوشي يرا وتستوشي طارا ونمكو ثمايش خاطر تثار بلي الفيروس هكذا يفدو سو تاشير صدق التاشير لا يتاشير مي اللي دي هو فيروس هكذا اش تساعد بعد ما توش فطوش فيك ناقموش فيك ناينزرني هذا يعدي دونك تاكي تمزواروث باش نيفيتي امر صح كي بويرانا في السنه ميم سي يوني يساله لا شي غادي عضس ادي عضس نادي سقوح
كني نتفاهم لا ديرنيير فوا فيروس كي يسدو اللي قلت لاتني مثمان يسدو اللي تقود دايرين تسوسفان غير مثمان كي نقارورنا دونك ما تعرضنا تسقوحض في قود دايرين مثمان اس ديباسي نتا 1 متر هذا المحال اون جينيرال لا موين لا ديستونس سي اونتر 30 et 70 سنتيمتر ça dépasse pas 70 سنتيمتر دونك mais déjà une certaine distance d'1 mètre à 2 mètres on réduit le risque de contamination. C'est-à-dire أنت جاي رانا une certaine distance, que ce soit des حونة, des l'état civil, des la daïra, أنا غارف روحهم essayer de garder une certaine distance. زراب اللي parfois c'est pas possible, par exemple les transports en commun, c'est pas toujours évident, mais si on va essayer de toutes les manières. Donc et la distance sociale là, je dis سي انسنقص سكون حركنا c'est-à-dire نسنقص الماكسيموم احرك ما اللي لقى تفاس كخم اتفارس كخم et là je lance un appel اكو الغاشي كو ديسلن وكاد موث باسي من لا فيديو ايتترا لي هذا مقرني ديباسي 62 سنه سيل فو بلين تسن تحركنا ريسك خامنسن سي تري سيريو خاطر لا ما فاتي ب 62 سنه شغل الكوريما شغل يلسوز شغل الاكسبوزي على لوزور شغل كي نقارن كوني كون سي 62 سنه هذا ساون لا فونكسيون الكورن بنادم تنقص تاع كون دونك ايسيي وادي سان فاتسن جدتسن خوالتسن ايتترا ديال ديباس 62 سنه هذا قيمه حريكنا سوف اون كاد دو فورس ماجور اذن الا قد تفن دي بريكوسيون فاش هاد النهضر سير قال دونك نناد اتيلي اون سيرتان ديستونس لا ديستونسياسيون سوسيال ان نسنقص حركنا وفانا ربي وين يسانا شغل دي فارا وين يثريا ثمار دي فويت صفغار هذا يقيم خامس il avait dépassé 62 سنه اللي مرذذينا ديوغال نوري ولاش نحرك c'est-à-dire ويتفغار سكوخام كاريمون خاطر ils sont exposés اكثر بوياض. Après le volet social, de la prévention toujours, je propose même la mairie et la cellule de crise, c'est de créer ces relais communautaires. Un relais communautaire. C'est bien d'avoir des jeunes volontaires, chaque des jeunes volontaires. هذه اللي معروف توسنن بالك اخر لو كان الكوميتي دو فيلاج نعطي جماعه ثاني دي ديزينين باش الغاشي كوا زرم باللي ثلاثه يجي ليفل كي جو بروبوز ثلاثه ذو كذاكيا يتسفد نثدر كي باش هذيلين هذو هنا الغاشي باش تخدمن سي فو فولي لي بوين فوكو الكوفيد داكيا دون شاك فيلاج ثلاثه يجي ماذا بينا هذيلين دو جون une fille, une dame, une femme, le moyen c'est lié au symptôme, c'est une vergazon, bon c'est une vergazon, bon toujours il y a le point focal la cellule de crise, elle sort les informations et ouais on est نخدم la sensibilisation, j'ai demandé parce que là quand il est مطوف mais اللي كي يكون نخدم لي زيفور نخدم لي سونسيبيليزاسيون ديال لي شيف ليو ديال لي ميزون دو كولتور ديال الجوامع واش كنخدم على سونسيبيليزاسيون مي واش تيلاوين نكبويش فان لا ديرنيير سونسيبيليزاسيون يخدمها اكو الدكتور مناي مراد اي با يافي اوكين فام ني فام اوركو مي لا ني سونسيبيليزي على تيلاوين que ce soit تيلاوين دي سماتنا دي ماتنا في كادير تيلين ايتترا اون ا ريان في باسكو مي لا سونسيبيليزي ديال التمطوث كا مون افي اما كنت سونسيبيليزي 5 على السير كازن j'ai une longue histoire une longue expérience du domaine de changement de comportement sensibilisation communautaire etc et عندما دير خدمه un travail de sensibilisation toujours je mets l'accent à الثراوين parce que une femme sensibilisée vaut بالك 4 5 يركزن خاطر تمطو فيك تربي نورنا تمطو فيك يكسمود لي كونساي تمطو فيك تحسيس كثار تمطو فيك تحفي فيرنا تصف في تان سيستيم اللي حكوا الراويس كود لا فامي ايتترا نو متفهمي دا شوف هادين دونك سي بور سا جي بروبوزي اتيليا une femme dans les cellules de veille دي شاك ثدارت اي غير لا سيلول دو veille الا قاتيليا الا قتزرم باللي l'organisation mondiale de la santé منظمه الصحه العالميه لو ام اس اكو ذي الرافوله في السوفا توجور il insiste في لا سيرفيونس كومينوتير اي لا سيرفيونس كومينوتير يكون هو مش تخدم لي زوتوريتينا خدمت كان او نيفو دي غروند فيل c'est-à-dire ils ont un système de déclaration au niveau des villes mais دي تدرين ولاش
يغدي الحق على الشغل اللي قالوا دايرين. سي بور سا جو لونس ان ابل الى كنسوا لي سيلول دو لي رولي كوميونيتير كاين لي سيلول دو في او نيفو دو شاك فيلاج. اكيون دنيا 3 بونوم فولونتير ذا شو خدم لا سونسيبيليزاسيون الصوت لي زانفورماسيون بوكو بلوس يفلاوين هذا خلي خامن شاك 3 4 كي نخدم ورنا يا اخي شاك 4 5 خامن ساعه كي نقارس انا شاريج سي لو بوين سي لو اسمح لي خاطر لا كونيكسيون تنفسروها في السؤال لكن نقارن كنا شاريج سي لو بوين دو ريغروبمون تلاوين غورنا دونك ديك مكانين نزمر داسنت تقشيشين خمنت لا سونسيبيليزاسيون استهضروا تينايا دان كوتي سي سا دان اوتر كوتي يخمن ذا ثودرين سي دو لور دوفوار اد ديتيكتين لي جون باغ اكزومبل كي نيجي حوارين جو في ديتيكتي ما الا ولا عيون يتعرض ما الا ولا لافظ مقرن يتعرض يسا ثول en contact avec quelqu'un, c'est de mon devoir de, premièrement, de le sensibiliser et de le déclarer à la cellule de crise. خاطر ما ثوار ايماجين شغل كي دارتي كي تلحوظ كي دارتي ثوار بلي يسد كيلكان سي فرنسا يسد كيلكان سي il était immigré يسد اللي يخدم دي بوفاري كاسيد يخدم دي بوفاري كيكشم دارت شزر بلي بوفاري سي اون زون ان قال لو كوفيد اللي اكتيف et donc tu as le ساكن قارن tu es redevable الى تنفورمي في اللاس الى قاس تخبر بلي نساي وين كي بريزونت دي سيني ريسبيراتوار et qui vient de revenir d'un séjour غورفادي ممكن يسوى توشان سوا طناقيا دونك ذا سي لا دوزيام طاش اخذ من ورفايا et la troisième tâche que je juge très très utile اكني ودنا علينا ثمورث القبيس وشوف سوا السنه سوا السنس لي زيميغرينس يا بوكو دو ميغري دي تلحق نورنا دونك ما زران كي نبلي دارت وكش من دي زيميغري اش خدمه اش في لي سونسيبيليزي باش سنين باللي ذي لي 48 اور كي واش تكشمم الا كتكونفيني ميما نون سكون ابيل لوتو كونفينمون هذاك منك خامن نسن بوندون ما ولاش كنقرا 14 يوم 12 14 يوم هذاك من داخل خامن نسن تسفانارا وتسكسبوزي ناري ما نسنك وياض خاطر ازما حلفنا في لا فاز نيا ونتسفانا لا ديرنيير فوا سكون ابيل لا فاز دانكوباسيون عندها لا فاز كاين 14 يوم عندما يكشمو فيروس ديال 14 يوم كي صفروروخ لكن نقاس طبيعي صفروروخ داخل الكورن بنادم Donc il faut faire attention. C'est la troisième tâche des relais communautaires. Il a قد خبرن ذا ما إلا au sein des immigrés on les sensibilise باش تفغنا باش تخدم un auto-confinement, un auto-isolement, mais là on doit informer la cellule de crise nina. Ça au niveau du chef-lieu la commune. Il faut informer et dire voilà 5 chemin deux immigrés, 3 les immigrés باش نثني نطفن la liste pour faciliter ذا غساز كمثل une enquête épidémiologique تسهل la traçabilité des cas. شحال ممكن يلا اون كونتاكت عندها يدور عندها يلا اش تاكي سي تري امبورطون خاطر ثورا كاين شي قالوا الناس الله يرحمه يلحق الزهير عرفتو دايرين لنا هذاين يلحق ثاني قواضيه ثاني دار الميزان ثاني براتيكمون يلحق دوك عرفتو دايرين لنا دونك اش ادنيني دونك لي كوميتي كاع شاك كوميتي دو فيلاج هذه يخمم في الشوارع هذه خمم باللي الا انسو لي رولي كوميونيتير كاع لي زيميغري هضرات في اللسن جانسيست انورميمون في لا بروبليماتيك كي بغينا لي زيميغري باسكو سي فري لانو كذا شي قارن ماشي كي نيجي با سامبتوم كشمات سي فرنسا ناك كشمات سي امريكان شي جوهانسبورغ بو امبورطانت سي ديكشم ما الا سي اون زون عندها لو كوفيد اي اكتيف il a observé, il a fait un autoconfinement. Et puis, la participation de la femme, il a fait ils sont concernés et la chance de faire. Donc ça, c'est pour le volet un peu particulier. Et le point négatif, s'il vous plaît, vous passez le message. أمغار يديباس 62 سنة سورتو ما إلا يسا une maladie chronique s'il vous plaît إنت سيدقيم كوخام أو يثس شوية حراج أو يثس دواء سيلاقن ميلا قارد ديفاسك كوخامي سي تري امبورطون وكين à peu près pour une كي ندنيغ سي دي زيدي تفكير إثودرينك القضية كيما لان سي دي زيدي زمر مشي نويدا شاكان دو أوين دي سمو قنون هذه هضرك وذا طمان تودرين إنسان
اكوذ لي شيف دو كوميتي دو فيلاج اكوذ لي هذا مقارنه تقدر الغاشيه سكون ابل لي بيرسون كلي دون شاك دون شاك فيلاج سي تري امبورطون الا قاتيلي اون ديسكوسيون كوميونيتير شوالكين تستموري غيفن ديسنت باغ اكزومبل تيموريكين لافريك تستموريك سانو شوالكي الحون سي دي رولي كوميونيتير تيل موسانا لي موين تكريين دي جروب دو جون 3 4 خدمن سكون ابل لي جروب دو اون انجلي قارسن كوميونيتي وركرز نا كوميونيتي هيلث وركرز ذاكي ورنا نسميسن لي رولي كوميونيتير سي سكون دوا فير نصرا جويرا نكوني شاف الدائره نغ الوالي نغ زعما كذا نغ ديريكتور دو لا سونتي ديال سيكين تعطيلن بون يورا دي ديريكتيف مي تعطيلن دي شوا لاكي دونك يفو اتر لو ميساج اون تفكا يفو اتر تري تري برواكتيف نصرا جويرا حال ما تلحق الثواغيث ان دايله لهلاكي تفكا على اكزومبل باغ اكزومبل لي واضين عندما الى لهلاكي il faut passer à l'action ولا شو كل هذاك il faut passer à l'action il faut mettre en place les mesures de prévention إذا غيا une composante très importante في هذا الهضره فلاس باسكو كي ندير لا دانيير فوا هذا نسى ان كوميتي سونترال او نيفو دالجي اكو لو ام اس نخدم في الطناقيل الكوفيد اي دونك تلحق لنا هاد لي رابور دو مينيستير لي رابور لي دي اس بي لي رابور ايتترا اي بان سور لان دي رابور دو سانسيتيزيوزو يا بيبري واحد دو سلا بيبري واحد اون سيمين جوست ابري ميد ديكوفرين لو كان يا زوون اي بان سور ان رابور ديال الحقن اي بان يا دي جون كي اون ريفوزي باش نروحنا لا ستركتور دو سونتي باش نخدم دي بريليفمون سي دي جون كي ايتي اون كونتاكت avec le sujet né du sein positif المهم كاع الزوغن mais سميتو سان لي سيرفيس d'épidémiologie باش تخدم l'enquête épidémiologique ils ont retracé les gens qui étaient en contact avec le jeune du sein c'est français il y a eu pas mal de gens qui ont refusé الناس نكون نروحوا يارا او تخدم مع l'enquête تخدم مع لي بريليفمون ça c'est un danger là donc c'est un point là pour les gens qui sont touchés. Il a que les jeunes les volontaires, il faut sensibiliser la population. Mais là, tu étais en contact avec un patient, avec un sujet qui était dépisté positif. Et là, quand tu vas dans l'enquête de l'enquête, tu as un prélèvement, mais il est positif, il a tu dans le confinement, il faut que tu te traites malgré les symptômes. C'est très important. C'est la seule wilaya, c'est la seule wilaya où ils ont mentionné qu'il y a des gens qui ont refusé à être prélevés pour des tests. Je pense que c'est grave. On est quand même conscient, on sait quand même un petit pas d'avant par rapport à Roya, mais des fois on a l'exemple on fait كذا فهم دي ثقيل حق دار ميرابون استقر رايك روح هاد سي الجي دخلها دايور سي لا بروميير فوا ياك هاد خدمه 1 اور 10 مينوت سي الجير ميرابو اي بان ساكيه الجي زمرضه ديني سي اون فيل مورت ولا شاكو يا با دو موفمون يا توت ان رالونتيسمون رالونتي مليح الحاله مي ميدلحق غير تيزي وزو هذا كاع ميرابو وفا دي قرار تلاعب النورمال لي سونتر كولتورال تلاعب البالون لي بارون بوين دراو نسنار السوق في حنا ياكل دينت في حنا يشطيون الدينت في حنا اللي كان كايري الدينت القهاوي الدينت كيما فرابيد القهاوي كذا لي فاست فود كلشي لديا سي با نورمال كوميم سويون ان بو كونسيون الخوا il faut pas rester toujours incrusté derrière les idées واقي c'est un complot واقي non واقي c'est un problème de santé publique peu importe un syndicat ثورة ماشي ديال الوقت انا هضرف un syndicat au virus ويثي خدمن اسكو لا شين لي فرونسي اسكو سي دي زونجو بوليتيك نا ايكونوميك نا c'est pas le moment. Ouais, ça va venir plus tard. Il y aura des gens qui vont débattre ça, qui vont parler de ça. ماشي الوقت نهضر في شوالك الوقت ثورة نهضر مش on va prévenir مش on va limiter les dégâts مش on va sensibiliser le maximum possible de nos compatriotes et concitoyens. واقي خدمي قاعد نخدم ثورة شتو كنت كوتي الحسابات ني خدمتي بور الحراك خدمتي بور كاسي الموفمون خدمتي non la recommandation c'est une recommandation de l'OMS يتقارد هذا ولا l'OMS يوغيت تبونا يوغيت عملونا ويسيون باش نحبس الحراك non il faut entendre l'appel de la raison il y a un appel à réduire كل les sorties il faut rester chez soi mais il laisse شو سار دي فارا وتفغارا et tout regroupement
يديباسي 10 ليفاز est susceptible de créer des problèmes. C'est-à-dire, mais là, des 5, il faut garder une distance. Ça fait déjà 5 mètres. Imaginez, mais là, dans une salle de 10 mètres, une salle de 10 mètres, il y a 5 jours. Mais là, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, il y a rien. Donc, mais là, ça risque de créer un confinement et le virus est fait مانيش مليح. دونك نشتا كيفا ونتي دينا فوالا طلع مليح في الاول. مثلا جارون يوسف كيقال le problème des immigrés repose sur les autorités qui prennent pas les dispositions pour un confinement au bout de 14 jours. ذا الصح تورا مثلا يوسف il y a des erreurs تزيد ما نجيري une épidémie c'est à l'arrache-pied et surtout des épidémies ام في كذا ام ليبولا نغم كوليرا نغم ام في كذا الكوفيد داكيا. Il y a tellement beaucoup de choses à gérer que parfois des petites étapes تروحون تستشابين تنسفقارا. ثوريك تفكا l'exemple. Par exemple, le confinement à خدم ثورا. Il a ما خدم ثورا mais il fallait le faire dès le début. وين ديوسان تساعد الحق les autorités ils auraient dû mettre en place ce dispositif dès le début. Oui, mais c'est pas facile. Tu vois là en plein dedans le comité le comité de contingence qui est l'OMS il tu vois là في ضرورة تمثال ولا c'est pas facile. Il faut pas en vouloir même tu vois là le directeur de la prévention يهضر دنا وين نعفلنا فلتان parce que c'est pas facile à gérer une épidémie ام ثقيل. قد تزرم باللي l'épidémie كال كوفيد ام كيقان قبايل ام تمسد قواليم ورا تمس ما شال قواليم كثار شويه الي ما استانوش شي طاح ليسونس الشارد اي فو بوفي با ايماجيني يكون هاد نفتكر لي فيريتي قلنا في الكوفيد كاع تو بو با ايماجيني شحال لا بانيك كون فا كريي كوينات دي لا سوسيتي. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont en train de se faire, il y a beaucoup de nouvelles études et recherches qui ont été faites en Angleterre, que ce soit en Angleterre, beaucoup plus de l'Angleterre, à la Chine, les études في الفيروس et malheureusement le virus est en pleine mutation. Donc il y a déjà 2 souches le virus. Il y a une souche qui est très très virulente, c'est une souche les jeunes beaucoup plus. Il y a une souche peu virulente, c'est-à-dire des symptômes un peu gérables, hein, des symptômes légers. Mais il y a des virus, il y a des problèmes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un vaccin dans les médias. Parce qu'il se fait la tasse, il se mutille la tasse, il se fait dire. Déjà, mais c'est l'endroit où il se fait dire. Donc, essayons, on est très vigilant. ونتلا فارس ترويح الناس تري تري سيريو ذا هو كي هذا فرصه ثونيت باش نودي ناس تري سيريو كي لسان الشيك قارن باللي سي ان كو كان بعد ذا عدي نو الى انا ينون سي تري تري سيريو مي لين سير الشغل دي فارا سي با لا بين نفغث مي لا ان كاد فورس ماجوري لا قنفا انت فا ثريك وعقاليا هذه فا كيون مي لا قد فا تقبض هذه فا كيون راح ما فا 4 5 6 كيف تواشولت لا هذا مقرن القيم لك خامن نسن ثورة ذا عدير les mesures de prévention. تمزورة في داوذا وفي داوذا وغوارا في تساوذا توجور تسير ذا يفسن تصيقوه من مشي كتسير ذا يفسن يبان وي تسير ذا يفسن كويس الصح ديال الكوفيد داكيا اي غار باسكو ثير ذا يفسن او انت دينا ثقي ذا تجريط بركه تسوسيلينا راه ميم كيني بور موا qui dans le comité mais on apprend toujours chaque jour on apprend des nouvelles mesures. Et ben le lavage des mains est mieux que le port de gants. C'est-à-dire qu'on essaie de faire fréquemment, خير بون يخدمن يقفزن أي غار. Parce que le virus du Covid au fin de les Anglais dans une étude خدمن سمن يعدن au fin de بليتاشي دي لاتكس لاتكس ناع بلاستيك ناع الكاوتشو يتاشي وغير نتسا سوايع. ما إلا يتوشال ما إلا إلا سفلا لو لاتكس كاع ناغ الكاوتشو ناغ سميتها ساكنونيها لا ماتيار ني لي غون يقفازن بار كونتر سفلا يفسن كان في لابو يفسن هكا ما لا توش هذا الفادي لي سو فيروس الفيروس ني صغير ما كان 12 à 15 minutes ستادير اتسير ذين يروح مي ما إلا لي غون يتعطي لي غون سي بور سا ثورا il y a toute une réflexion
باش هذا يوغال ميم لو بور دو غون هاكي غادي يوغال بالك على يوزاج هوسبيتاليي كان ميم دي فاران يفون ديكونسيي الغاشي باش تخمم لي غون لا ميور سا سي دان كوتي سادير او فان دو يا اون ايتود سيونتيفيك اللي بينم باللي اين يتغمى في فسن سادير قليل بارابور اروان اين يتغمى في البلاستيك ني لو لاتكس ني لي غون. Et deuxièmement, je suis dauphin dans les onglets dans ce qu'on appelle dans le comportement des gens, dans le behavior de la population. ما les gants تنيجليجين جعلن ثورة le port de gants غاين مثل صيد لي غون حرير مثل صيد لي غون ولا شيء اكيد يتسارى le virus. Donc il y a une certaine négligence. C'est-à-dire que les gants, il se permet غادي يفا غادي toucher غادي يخدم ماشي يقنع les gants. J'ai vu de mes propres yeux des gens qui ont mis des gants et se touchent la main il est avec وياض. Alors imaginez-vous ونقرا تسمى 9 12 سوايع ديال لاتكس. Imaginez شحال هما ساعدين لو فيروس. او موان ما الذي لابوينيك قيمه كاردور ديال لابوينيك بالك تعدا تقول فالي ممكن تتوش هذا كسار ضدنا حاجه انا في قيمه دي طيجه ديروح ايمي وين يسني قفازن دي فوا نلقى ميم قفازنا كي فو بروندرو سيريو ثلاثه كمامث ثلاثه مثلا نغ سيمو قان لا بافيت نغ لو ماسك نا اف بي 2 ان 95 اف بي 3 الحصول تخرج كوانو كل غاشي السنه كل لي ديتاي كاع ذاك لقاو دي ديتاي على الحاجه تم زواروث لو ام اس 20 في كدي ديريكتيف تريكلير من بعد يظل لي باش 10 دقائق مثلا يوسف حميد يظل لي تخدم المينيستير دو لا سونتي نا شكان اون سيركولير انواع يلسن الماسك انواع يسلو سناره اوركو عقلا ديجا حصرها بريسك موا ميدي في الكوفيد ورنا دونك لو بور دو ماسك ذا ويت تسلسون تسلسون بريسك واحد ثلاثه لي كاتيجوري لا كاتيجوري ثم زواروث ذوي ذاك يهلكن سيرا بوين يهلكن يولا بلي تسوسون يسا لا غريبي تسوسون يتصاعدس هذا يخدم لا بافيت ذا الكوفيد ماشي ذا الكوفيد تشمي لا بافيت ثورا من لي شينوا سيزيك اسيدي من تسوالي لا شين لي شين تي في توجور لي شينوا لي جابون لي سود است ازياتيك كي كلهم تسوسون كل بافيت سي اون براتيك لا قاتيليا ما الا وثيك وافون تو الرجيك هكذا بلا ما الا الكوفيد داكي سي ميو تخمم هكا باش بور نو با كونتاميني لي زوت دونك لي جون كي سون مالاد déjà malade donc les gens il a la bavette oui ذاك ويقاذي من قال لي كارجيفرز ويقاذي يتهلاين ذيسن ويقاذي يسني يتفدان ويقاذي يهلكن اثنا توجور اون كونتاكت يدسن ويقاذي يسني يتفدان سوي ناس ندير تشن سيري ناس ايتترا سوي ناس ندوا ويقاذي لا قادسن لا بافيت ذا باسكو يسون كونتاكت يدسن. Et la troisième catégorie de devenir médical, c'est le professionnel médical, les professionnels dans le personnel médical. Oui, il est obligé de faire les bavettes parce qu'ils sont toujours en contact. Une autre catégorie, c'est que tu te dis, je vois il y a des cas particuliers. D'ailleurs, j'ai fait la remarque aux collègues du ministère de la Santé, il y a d'autres exceptions. Par exemple, وهذيك يخدم لي غرون دي زون دروان يقوان لي زيكسباتريي باغ اكزومبل لي كومباني بتروليير نا لي زوتيل لي شيناكين في مقرانين لوراسيون ميركور اسيديان لي لطون ايتترا il y a des expatriés qui rentrent qui partent etc et oui là ils sont exposés il a خدم لي مويان خدم لا بافيت خدم لي خدم لي مويان دو بريفونسيون ثورا قيمن وإذا يخدم ذي السيرفيس بوبليك حتى سيدي سقسنا سقسيه كاع وقاعد يخدم ذي لاميريا وقاعد يخدم ذي البوسطه وقاعد يخدم ذي لي فارماسي وقاعد يخدم ذي الحونه وقاعد قارن داك مش مايلان كون ثورا ودينا لا كيسيون كاع يوار شويه ثوار شويه غير باسكو ثورا كنا قرا ذي لا فاز 2 اقلا ذي لا فاز 2 دو سيت ايبيديمي ليبيديمي كي تصارف على لي فاز ساعه مزواروث سكون ابل ان امباكت ليجي c'est-à-dire le début il y a quelques cas. La phase 2, c'est une situation intermédiaire. Une zone ما ديال الفيرنا هذيك كملها بزاف ما كملها بزاف انه c'est une situation de crise de critique يسقارن situation critique في صارفان ولا situation de crise نا catastrophe في صارفان par exemple الناس تعيش لإيطالي ثورة الى فاز 3 الناس تعيش فرنسا ثورة هذه الحقها في الوقت عندها il faut mettre une bavette même pour les fonctionnaires qui sont en contact avec le rachine aïgar parce que sur la plusieurs régions déclarées c'est des régions actives la région active c'est une région indéqouam لكن كي نستقبل يكرو برد قالوا par exemple دي بوفاريك بوفاريك ثورة يعني شهر دينا c'est-à-dire الفيروس كي الكوفيد يدور الشرا ميس دينا دي بوفاريك
قارنك 50 كا مي 50 كا كيد اثن جو فوز اسور باللي اكثر من 200 كا دينا باسكو chaque cas il est susceptible de contaminer 3 cas 3 personnes دونك مي لنسا كا 50 ذاين ديفانن اثن ملتيبليس بار 3 كاين ديجا 150 دونك هاد نوغال سوالنا مزوارو في لو بور دو ماسك بور لو مومون ماشي غاشي يكون قاد خدم لي ماسك ماشي تنحو تخدم لي ماسك il faut pas tant qu'il y a pas une recommandation claire de l'OMS pour le moment le port de masque ni عاونت ذوي ذاك هرشان وقال يتهلا نسفدان يدسن اكو ذوي قاد يخدم ذي الكورس سانيتير نكيني ناون ندير نوتي سارفا وقال يخدم دون دي زون دروا عندي قوا كشم تفغض اساس لاميري باغ اكزومبل اساس زعما لي زونتربريز كشم تفغن لي زوتيل ايتترا لي اجون دو سيكوريتي شوالغي كليا من بعد chaque organisme c'est à lui de s'adapter كما رايو بور بريفينير فو ميو اسن تفكم لي بافيت زعما الا كاين ويت خدم ذوك ثاني تمثل تخدم ذوينا ثاقي ديال الدومين كاع عندي قوا كشم تفوض دو بريفيرونس تخدم بافيت باش ذا غيغار اون ديكوراج لي جون بور لو بور دو بافيت ماشي نيمبورت كي يخدم لا بافيت غار باسكو يكون نلحق على فاز كريتيك على فاز 3 على فاز 4 il faut généraliser ou quelque différent parce que بعد سمان نلحق la phase 3 et la phase 4 il y a personne qui sort avec l'appui des services de sécurité les services de l'ordre public etc ولا شويه يفغن sauf exception كيخدم من فرنسا ثورا tu as une autorisation باش تفض ما نلحق ليطاب كي ركنا عنير بعد وكذا ديفرون قد خمن لي ماسك دونك هذه كون نلحق كنا نلحق ليطاب كي هذو نتفارا لي ماسك كي باش نخدم يكون نكونسومي كثوره. Donc il faut faire attention. Le port de masque. Le masque il قد زرم باللي le FFP2 يا ماشي FFP2 عرف تخدم من الغاشي باش تلقي فيه مار. Le FFP2 c'est un truc c'est un système il plusieurs filtres. Il est exclusivement dédié il est يخدم في السبيطار les professionnels de la santé. اي عرف تخدم من مدن ذي فارا. اي ثورا فيروس كي يتفرفر راه قلنا يتفرفر تروح تدمقر تقوفري دا يروحوا غورك نو ماشي كي يلحوا فيروس كي نورمالمون نسفهم ديك الدنيا عندنا ماشي يلحوا دونك خمس كان لي بافيتني شكون ابل لو ماسك شيروجيكال سي سوفيزون اذا كيما تخمم ماسك شيروجيكال شاك 4 5 اور فدليث كل 5 سوايع فدليث تتجا حتى 4 ايامات الصباح تنصدي تصدي تخمض لا سيستي تكرض نو au bout de 5 heures il n'est plus efficace donc il faut revoir عينث ذا هو قال نيكي قانون نخدم لي بافيت خدم لي بافيت سلي لانجيت ناس سلي سويتو ناس البابيي كاع بوينات نو سي با il faut être conscient ذا باللي les bavettes, les masques chirurgicaux, il y a des spécifications, il y a des critères comme l'OMS, ماشي روح كان في الصف نو شتا كذا وتدينا مي ما راش لي سكوتنا ثاني ذاك ربي مون كونتاكتي ناني نبغى ناوي ان بون تيسو نخدم بتيت اتولي كات فوغار انا نخدم ناوي دي بون تيسو نخدم لا تكنيك ني هي اون تكنيك كي تخدم بافيت اون فا ديستريبيو ناس نخاطر ني تيسو ني ريان دو تو il y a un tissu spécial pour les bavettes, c'est un tissu avec certains critères, les mailles, le diamètre de chaque maille, le filtre à deux niveaux, le sens d'arrière, un sens interne et externe. Et il y a plusieurs critères que je mets avec ça. Mais juste, les bavettes qui avec des trucs c'est des astuces. On peut les utiliser pour d'autres affections, pour des microbes, pour des bactéries, mais pour les virus, là, les virus qui nous donnaient la dernière fois, c'est-à-dire 1 millimètre à se diviser في مليون ثيكل باش يدير فيها فيروس هذا دي ماي دونك il faut faire attention. دونك النت ثير يفسن لي ماسك لي كون هضر في لي موين دو بريفونسيون مي الدوغالا هذا حالما الدوغالا حمد لا فيجيلونس كوميونيتير دي لهنايا نون دي لهنايا نون الى قد اورغانيزي ثماننا دي ثدرين نكوني كي سون كونو سو لورغانيزاسيون ما دلحقش الشده نورمالمون نسا اون سيرتان سوليداريتي تتفاند اي بان سي اترافير سي اترافير جوستومون سيت سوليداريتي الى قد نفكين بلي زمان نخمم الحاجه خاطر والله راه سما ديال الحقه سما ديال الحقه ثدرين ودينا كنا هنا vous pouvez pas imaginer مشى يرحو
يزمر ما ديماجيني ما يمشي يلحون فيروس هاكي مالوريزمون داك يزمر وندوري دي سيمولاسيون نخدم يا دي فيديو دي سيمولاسيون مي جو في لي بوستي بلو تار اميش لا ديفيرونس il y a un groupe d'anglais toujours c'est l'University College of London de Londres خدمن une simulation avec des schémas امش لا كونتاميناسيون امش تلحو ديال لا سوسيتي ما حضر يليا الغاشيه كمل نثدو النورمال اكو ما حضر يليا لو كونفينمون سادير لا ريدكسيون دو موفمون لا ريستريكسيون دو موفمون اتوالي مذ العجب اتوالي مسوال نون امش ثلاث غران ديفيرونس دونك لو بلي غران ميساج الساعه دير سيل فو بلي فيش لي كفردان ما الا سي هذا شو ما كاينش قارن سي هذا شو الا فو ميو نو با الا قارن سقوي فيش ليا إلا قارن سقوي توفون سال معنا لا هذا مقارن كيف كان وندا ميساج او ثس ديال هنا ثنوان ثيلاوين هي ثيلاوين تفغنت ذاين دين إنا تزرا من كوني ثيلاوين ثمورت القبائل اتان دوك شاريج اتان تروح هدا تروح تسوفا المال تميكشام انت وكذا غرثا مشي كني كي زنيقين الحاله il faut sensibiliser تيماثيلنا تيسماثيلنا ثيلاويننا في قرارنا il faut réduire c'est une mesure momentanée c'est une mesure conjoncturelle لا غالب il faut leur expliquer ستاويل كان الا قنصنقص اي سا فا me diriger pour une autre spécification ثمورت القبائل خاطر انا ثمورت القبائل وني شالورو نتحمل انا مسالم نتحمل وني شالورو ايتترا نتنجمع اذا تيجمويا نقيمه من غفارنياس نا قلا دون دي جروب دو 5 6 بيرسون 10 بيرسون ايتترا ندا لي زيميغري سبيسيفيكاسيون دي نورنا مي ندارنو الحاجه هذا في مغرب ونكد الجنازات الخوا هذا il faut être pragmatique بصح ما يسوى يون ثمغرا يفرح بنادم يفتيكل في دونيثيس دير فرح حتى مغرا ايتترا مي فوا ريزونابل ذا الفرح ذا راك شتي تصوض انا ثمطوثيك نا تخمض الفيونساي نا تصدهر ذميك نا غتخمض الباتيم تسمي ذميك كي كان اسبوع عندها نظام باش تريك الغاشي دونك ماذا بكم لي سيريموني يكون ساعه كسو سوا الباتيم كسو سوا ذا مزيود لهنا كسو سوا تمغرا كسو سوا الفيونساي نا طهاره ايسيي دو سوا اتروبورتيم إكاي شيء يوم اللي زمر مريك واتروبورتيم il faut pas faire une cérémonie كي نقارن كي تخدم ثرا العرضه الى انا ثنون نخدم ثرا الشيء ثرا هذه قيم والشي غير نفذو اسيد بالك او موان ديسي 3 4 موا بالك تاع ليبيديمي سيفت اتروبورتيم نغ ما تخدم الحاجه خدم السكان او نيفو دو لا بتيت فامي با بليس دو 10 بيرسون مي اللي يوني يجوج هذه روح انت كودي ماسك وفافاس نايماس اديا تيسري ثديوال با بليس ولاش الماكله ولاش القهوه ولاش مسام الجنازه كيف الجنازه الا قادي لين تذرينا قلنا تذرينا قد خدمت دي راجل ونايفانا في لي راجل كي غادي تخطين هذه تخطين الماكسيموم ما يبود الحال فاسي جماعه هذه فاسي جماعه باسكو ذا هذيك داوي سي بليس كو لا سوف مسقارنا كي ثورا بليس كو لا مسقار بليس كو ان بروبليم دو سيكوريتي ناسيونال ديك بور موا تولى في مسالكا خاطر كو ديك الشم ان كار تدرت تروح تدرت Donc, il vaut mieux reporter, faire la cérémonie dans un cercle restreint, que Daoud al-Halik al-Thaddert. Le janazat kif. Le janazat, c'est un peu difficile, parce que c'est une peine, on a ce qu'on appelle les veillées funèbres. Mais, soit un زمير انا نخدم الشغل كي الغالب اي زمير انا باسكو مي نخدم وزني نعرف لا فيي فينابر مي نخدميت هذه قوه نخلوط الغاشي تسندوك سيلارا شور زيدان ساكي داسن يوني السار دي فاسنس يوني السار دارا يزمحلو يوني يسد يبود فيروس كفاسنس يزمحلو يبوثيد يفقر بلي هذيك ديال لا بيريود ني اسامبتوماتيك دونك يزمر هذه حزله هذا وياض الور زور في العقل الا قنزور العقل شاك ديسيزيون نطف الا قاس نخمم 10 ثيكال اسكو ذا المضره داوي ايمانيو اكو لا كوميونيتي نو كنت دارتيو النغ ذاين الهنا داوي اكيد لا قنخمم مالوريزمون الحقار سواثن دا الا نطف ديسيزيون وعرف شويه مي اكيد بوث سواث الا كل يوم دينا هذه واش شغل d'une manière très sérieuse من بعد سين داكين ما يلحقد ذينا سي نوتر ايتاب ذينا الا نخدم الحاجه النظام ما يلحقد ذينا سي اوتر شوز مي ثورا مي لا سويفي لا بلوبار دي بوين ندفكير اثن زمرا سنقص طاس
بون السياد ولا كرا لي ميساجي ديو سنسور مثلا دي سويفين ذاكيا مثلا حسنة عمر والي عمراني حسنة كيقار beaucoup de personnes pensent à tort que les actions de désinfection peuvent suffire à éliminer le virus. Les actions barrières sont indispensables, il faut le dire. Et bien sûr, c'est un point très, très important. La désinfection, c'est pas suffisant. Il y a la désinfection. D'ailleurs, c'est l'un des points que j'ai proposé à la PCNA. D'ailleurs, même dans une vidéo, la désinfection, c'est très important. La désinfection, c'est un récipient, un cinquième de javel et 4/5 de man, et la désinfection. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, qui dit Hassan. C'est une série de mesures qui au même temps. C'est-à-dire, qui va prévenir le virus. C'est très important. La désinfection. إلا قليا مثاقيا السقوين تمانا كوز جافيل استدير مور 5 جافيل 4 مورن ذامان اخدم ثار الصابون ما تخمض الصابون تنغيض لي في جافيل اس ديزانفيكتي كل يوم ديزانفيكتي كو خميس الى ديزانفيكسيون يقمو كان ندي قوا انكي قوا نكشوم الساعه الى شاك ساعه اس ديزانفيكتي لي بواني تبورا لي بواني لي سيرفاس كوين ستاشي لي بيرو تبورا داغ لي بوس ناغ دي لي فورغون انكي كستوشين الغاشي سيفاس نسن فو لي ديزانفيكتي شاك اون اور اتساعد شيفون دي سمانه كو جاف امان كو جافيل كان ولاش صاني بون ولاش لا ليسيف ولاش اكني كان بور امان جافيل 4 مورن بوامان امور ويس 5 جافيل تاع لا ديزانفيكسيون خاطر ثورة ذا نفاد باللي الفيروس هاكي تسغيما سور لي سيرفاس يتعطي لا سور لي سيرفاس انوكسيدابل كسوا لينوكس ناغ الالومنيوم ناغ مسقار نتاع الصغار ناغ البلاستيك يتعطي المليح مليح دي فوا يزمر يقيم جوسكا 5 جور ما الا دون ان اندروا كونفيني تستشي ريطج مي مالا لي فاران كاع تشي يطج سيبورت با لي زولترافيول لي ريون الترافيولين قنت شنو النظام مثلا غالي حلين الزولا عليها كيقار لا سونسيبيزاسيون الا قات سيلي ديال الدومين ميديكال سي فري كنيغد ميزا بالك زوار تزواره ميد في لا فيديو كاع نيغد باللي il y a beaucoup de gens qui parlent de le domaine كاع طاس يهضرون وعطيف الصحه طاس الطباء طاس لي سبيسياليست دو لا سونتي بوبليك هضرون وتاكن دي وليهن نخدم دي كومبان سونسيبيزاسيون دي ثودرين ايتترا مي il y a des volets de santé publique يعني كيكون فاش نهضر غادي ثودرين لنا غادي ثودرين القبايل لي سبيسيفيكاسيون دو شاك ريجون ماشي طاس يهضرنا في تمساله سي بور سا كو جي ديسيدي ونهضر ولاش الى ثورا كاين شقارنا كني ميدبض امي ثقستني نجحها ميدبض سقاروس شفي عارف في سيدنا معتوب ميدبض سقاروس سينا يتخضونا في كنين المهم ذا نشتاق ثورا شاكان ذي مقلم فيها سوف كي بو ثورين النار ثيلاوين زرا بلي سون با تري تري زيكسبوزي لشوا لا سونسيبيليزاسيون جي بارلا في لي فيو جي بارلا في لي كوميتي دو فيلاج اي لو رول كون دوا جوي ان طون كو et en tant que citoyen il a un rôle باش نسنقص سي شغل تدري لنا مثلا جارون يوسف ذا قال اسكو لي زوبيتون سان لا كاباسيتي كاين ودينا صح كتواجه راه ديجا ونتفكر اون انفورماسيون لا قرات توحشم ديجا لا سبيسياليتي لا ريانيماسيون attention aux rénérants il existait il disait la réanimation médicale madinini par exemple la réanimation كلين سا دي سيرفيس دو ريانيماسيون تابعنا لي سيرفيس وياض في لا ريانيماسيون دي جينيكولوجي في لا ريانيماسيون دي لا شيروجي جينيرال في لا ريانيماسيون دي لا شيروجي بيدياتريك في لا ريانيماسيون دون شاك سبيسياليتي سان دي ريانيماتور دي انستيزيست سبيسياليزي كوينات خدمنا كودسن Mais il y a un service de réanimation médicale en tant que tel. Un service de la réanimation médicale pour des cas médicaux. Et on a dit que c'est un service de Mais il y a d'après ce que nous Alger, dans chaque service, ils vont dégager quelques lits spécialement pour prendre en charge les cas compliqués.
مي باش ندينا باللي نسى لي موان سان دي لوروب ناكونف نو نسى يرا ذاكي ذا مش تاع نوتر بوين سي كي تري تري امبورطون ذاكي ذا سني ثاني مي ثم قرانت السيكتور دو سونيا. D'ailleurs, c'est un point que j'ai mentionné au niveau du comité de l'OMS à Alger. C'est l'expérience de l'hôpital Mbonnia. C'est-à-dire, c'est un truc, ils étaient ingénieux. Ils ont créé c'est une unité mobile. Le camion, c'est une unité médicale mobile. C'est un camion, c'est un fourgon. Il est mobile. Il fait des consultations, c'est consultations de grippe. On a recommandé mieux. Une tente, d'ailleurs, la tente c'est une tente à part. C'est-à-dire, dans l'hôpital, tu as la grippe, tu consultes pour la grippe, ou tu vas les urgences directement. Le Covid-19, tu vas contaminer tout le monde. Donc, tu vas la tente, les gens sont prêts, ils sont les masques, ils sont les gants, ils vont consulter. Ils vont mais là, tu vas voir la famille, tu vas confiance tu vas de préférence, tu vas la protection civile, tu vas essayer le maximum possible de faire directement à l'hôpital. Et quoi, il est un cas positif. Tu vas directement à les urgences, directement, bon, ils vont un système. Et qu'on a des warines blitz sur etc. que je gagne que la tente l'unité mobile mais par exemple après qu'il y ait après qu'il bouillera après qu'il y ait gaz ou après tu as dit que les urgences tu risques de contaminer tout le monde donc tu vas directement à l'hôpital il est conscient mais il est obligé de sortir à l'hôpital avant de partir soit il مايخ سقوحوض اخذ من بافيت يمانيك تروح de loin se فهمسن بلي سقوحوض tu étais en contact avec quelqu'un à chaud باش تسكونتاميني ضرويا qui c'est très important là. هذا ولاش كان اشحال الوقت وقف طارق شلوش زولا طارق انك شحال الوقت اقلاقا ايوكن اتبدل الثكمام فثاني ريبوندي اش دي عمالا ناش ثكمام في لقات تبدل شاك 4 اور في كمامين بون ثلاث في الكمام ثنينو سينو ندواري راه شو اللي تيب كمامين يقلان نو وتسيغار هذاكيا مي زمرا بري ندوصفا شو كمامين نو ثلاث في اللي ذاك مي عندنا ابري ناون تيكم مني اف بي 2 راه كنتجم ايوزاج هوسبيتاليا خاطر زعما ديال حق الوقت عندها ميم طبان تتفنارا ويت كيكم مني شيرورجيكال فينا شاك 4 اور 5 اور في دريت بون مالا راني سقسيه النظام فوالا جيتي اون ايطالي او ديبي مثلا يوسف اجا كيقال او ديبو دو سيت كوشوني لي جون نون با بري او سيريو اي فوالا كاتاستروف هذا صحيح مثلا يوسف شو نقرا كنكون ما نقرا يفو با ثاني بانيكي مي يفو با بروندر لا شوز على ليجير يفو با خطر يفو اتر ريزيليون الا كنقبل سي كوا لا ريزيليون الا كتقبل باللي الشغل كي لا نيمبورت كي يزمر فيه ليك مي يفو كون سوا فريمون على هوتور بور فير فاس ماشي يفو ايفيتي لي زيكستريميتي خاطر انك سوالي على ليكزومبل يوند في هذه ميرابو ثم دي ثاقي سي لو رولاشمون توتال الغاشي يكون ما كاينش شويه لاني قراري واردان دي غوفري لعبنا البالون السونتر كولتوري اللي تشور لي فامي الخاص ونستقر قهوي الدين لي ريستورون الدين سي با نورمال اذا يفو ايفيتي لا بانيك يفو ايفيتي لا يفو با كي فري تو الموند يفو با اتر فرينيزيك تقوات ما كتوال موك دي بارانويا تاريخي يموت تفاص خامور تبوجيرو تقطب ذا خطر ميم في كوديني باطاس تسهلاش اتونسيون خاطر بنادم ذا يفو با اوبلي لا ساني كيليبر ساعد الصحه ينك ساعد الانرجي ينك مالا تي كونسوم كل الانرجي ينك ديال ستريس اك تسوغدي ام با تو سرا اكسبوزي باسكو الانرجي بوزيتيف تروح ذا علاش ديقولي كان الستريس اك تسوغدي تو سرا اون سيركل دي الانرجي نيجاتيف دو بارتو اي تو سرا تري فاسيل ا اتر تو سرا اون باروا تري فاسيل donc il faut éviter la panique mais il faut éviter de prendre la chose à la légère il faut être sérieux et résilient. Youssef, c'est pour ça j'insiste sur le confinement. Tu as raison. Le confinement, et là, si j'étais un responsable je vais passer à l'étape de confinement. C'est l'occasion, tu vas créer une petite ambiance. Il ne faut pas vraiment...
sur le confinement, les périodes des 2 semaines. Allez, on va la période de confinement des 2 semaines. Il y a 2 semaines parce que c'est la période d'incubation. C'est-à-dire, il y a 14 jours, il y a 14 jours, il y a les symptômes. Par exemple, mais les contaminés qui sont dans les médias. C'est entre 24 heures jusqu'à 14 jours. Une moyenne, la moyenne, c'est 5 à 7 jours avec moi, c'est déjà des symptômes. C'est pour ça, par excès, nous avons 14 jours. Parce qu'il y a quelques cas qui قيموا 14 15 يوم فانند في اللي سيني دونك مادياسيون تقرا خاطر ثورة زيك نقارد مادياسيون سي لوروب ثورة ماشي لوروب سكرا بوينا دياسن سي لوندروا عندها يا يو دي كا ديكلاري الى قاد يقيموا نوتو كونفينمون زريضه سورتو ملي تفض اليا دي فاكتور اغرافون باغ اكزومبل تفض البوس تدير ديال التران ديال الترامواي ديال المترو ديال الطاكسي اون تفك على اكزومبل باغ اكزومبل كيلكان يدير روح نيض سي بوفاريك يعداد يخدم ديال لوبيتال مبوفاريك نا يعداد كوتي لوبيتال مبوفاريك يتفضل البيس جوست كوتي لوبيتال ايتترا اوني لا قاد يقيموا نوتو كونفينمون بلا ما ناوند شعور كاع لي سيد ما صوتي كيقار نوبلي با دو مونسيوني بور لي براتيك مسلمان نا واقيلا فغان حيث لا ثغلا غرق الجوامع الفوا كنو دخل الفوا براغماتيك انك دير باش ميدي الناس يلقى غرق الجوامع اي لقد غرق ماشي حاشا الجوامع لقد غرق الجوامع لقد غرق نطرق هاوي الى بون جو في با اونتري دون لا بوليميك مينيا و دو لا ريغل سي لا il faut éviter les foules il faut éviter les regroupements نيك بور موا سميتها سحيراك سميتها مارش سميتها il faut éviter كنت مسالاكين جو مون فو كوينا ثين داين ونهوان il faut pas partir فيا وتي دينا ديريكتومون باسكو دونك جو سوي بوليتيك خاطيني ني دو لوان ني دو بري مي يثمثل الصحه نوني مورس مقوله اي النظام il faut éviter كون كل regroupement انجي زاد الغاشي انجي الزمار راه تفوني ديستونس دام متر تفل كوين هناك شمس خامي فوالا اشو النظام ابراهيم شبالا لي موسكي يفون بارلي انا هضره ضد ابراهيم او نقرا لي موسكي ذاين لي موسكي غرقنت نورمالمون اي غار باسكو لي موسكي انا مش تقارن كاين تزاحم وتراحم وين تقارن اي دونك سي با لو مومون دو تزاحم وتراحم نتزاحم تراحم مي حضر تسويت وين يمنن وين يتزلن وين كل يوم ثاني ربي دي شغليس مي فكاون دلا ريغل انغي كولا لو ريغروبمون انغي لا ان موفمون كي ريسك دو كريي ان فول نغ ريغروبمون il faut l'éviter تامغرا ذا الجنازه ذا الفرح ذا القرح ستاني فيرمون اي شنو يقيس في ديسيدي شاكان ا سون بروبر جوجمون مشى يخدم في مسالاكيا يوسف ولا سكو تو بارطاجي سي تري انستركتيف يعطيك الصحه يوسف احمد ايجان سي تري انستركتيف لو بوست ني ديتش كاع داك ني شبار بي لي كومبلي اي جونكوراج تو الموند تغران مثلا مزيان قبيله زولا مزيان اجي قال كومون اون بو سونسيبيليزي كونفيك لي فرير musulmans qui sont complexés par bon je vais pas entrer dans les détails mais نلقى اول نافد كو سوا دين سلمان هذه مسيحيين هذه وذاين يسام كل يوم ازكى واحد ساي يقابل في مثال كو سوا درا في يوم من في يوم من راه دي ساعه ربي كل يوم في انا ربي شغليس مي نكونوا نحضر ثوره في هذاك الملان هذه نسلم هذا مسيحيين هذا وذاين يومين راه كويس على ربي نكون شوغي ذاكيا صحاب مذاناكيا خاطر ما لا ذوذاين هذا نسلم ناس تناطي بدل هذاك يكشم يدم بعد ولاش يكشم درا عليك دونك يفو سونسيبيليزي تو الموند ميم مثلا ناقي تزالن يروحون للجوامع الى قد زرم باللي يسون ريسبونسابل مي لا يديك شميون كان يهليش الهلاكاكيا يروح على الجامعه يزول دي تجمعات يعرصد يحوزاي ونواضني يحوزا واض انت كوي وين دنوب انسان اي بي يا اخي ما دي الشيخ قارص كل يوم يزال خميس الور ماشي لا بوزيسيون اتفا كونتر كاع تزال ناشو مي شبابي لي انستركسيون ميم دو مينيستير دي زافير ريليجيوز سون كلار شويه كان نظن فوالا الغاشي كو تقاني يفو بروندر سا تري تري زو سيريو مثلا ماجد شيخنا ماجد عامر راني كيقال سكيا ان فاكسان اي ثورة ديال الفاكسان الا قدني الحاجه ثورة يا دو بيست مشي هذيك تفهمها بلا ماكش مع لي ديتاي باش تفهم لك راشي il y a deux pistes الدواء هذه لي الدواء c'est-à-dire il faut rassurer tout le monde بلي هذه لي الدواء باسكو
الهلاكه كيوارا راه ايبولا سلمكس ايبولا سي اون فيافر ايموراجيك معناه سوناتي هلكن تنتظر كيف تنتظر مثمس كوالي مني يشورن ليسونس يعني ايبولا اللي تري مورتال 80% دو مورتاليتي 8 في 10 بوكيت هلكن تمتثن اثينا وفناس الدواء وما ادراك ثورا الفيروس كاين الكورونا ولا هو كيس دافن الدواء يفو با بانيكي سي اون كاسيون دو طون سادير الا كنحضري منا اون اتوندون ديال حق الدواء اليا دو بيست ثورا الدواوي لان هو قاعد يخدم في الفاكسان سادير بور كريي اون ايمونيتي لا فيوغال ستان الجسب ومذان اتوغال انت اذا فانا في يمانيس اتوغال اون فوا تخمض الفاكسان خاصك شميكي دو فيروس كاين اكي طورو يارا تو ديجا تساعد الكوريك هذه دافع في يماني ثقيس لا بروميير بيست سي بوكو بليس دي لي شينوا اللي كنديان يخدمن في اللاس اكو ذا ان جروب ذا لي زونغلي il y a une autre piste c'est des comprimés les quinines ce qu'on appelle les quinines وقاعد لاني الدومين ميديكال سننتنت الدواء واش نتداوي البالوديزم الملاريا ان بارازيت كنيتي ليه موراقي لافريك ميم دوايق الملاريا دوايق البالوديزم ليكينين il est efficace il y a un laboratoire français اللي يهضرون في اللاس il y a un laboratoire كنديان اللي يهضرون في اللاس لي زيتازوني دامريك ميم ترامب يظل ترامب il a ordonné à un groupe de chercheurs américains ادرحون دي لا بيستا ليكينين parce que ça a donné des résultats scientifiques parce que il existe déjà c'est un autre type de maladie c'est une parasitose il fait des résultats et donc dans tous les cas la mortalité تنقص parce que même le traitement qui d'ailleurs il est ديال الجزائر كاين شحال تيكالي ما روح هكا دي ميسيون ديال لي بيي في موراي لافريك تساوات سا داير ميم ثوري ساعه كخام الا c'est-à-dire mais là on opte pour ça اشو كان كل ثمور ثم مشات تستخدميه خاطر لو ام اس باش تفك لومولوغاسيون تفك لوتوريزاسيون باش تستخدم الدواء سكو سوا الفاكسان هذا الدواء اشيني سيرتيفيه باش تستخدمي الهلاكه كاين غير الهلاكه سا برون با موان دو 18 موا خاطر هي توت اون بروسيدور باش لو ام اس تفك لوتوريزاسيون دونك الدواء هذه لي دونك يفو با بانيكي مي اون اتوندون ديال حق الدواء الا قاس نفكد حيز ديال لا سونسيبيليزاسيون ديال لا بريفونسيون باسكو كي نقار الحذر يغلب القضاء est-ce que تزمر لا فيديو كي بوبليك بور كو شبار بين الونيس شبار باتان بوبليك لا فيديو كي اختارت سيدي خمن لا رومارك مي شبار باتان بوبليك vous pouvez la partager normalement voilà الميساج اللي تري كلير رضوانه شو دينا est-ce qu'une personne contaminée qui s'est autoconfinée et qui a contacté une personne malade au bout de sa mise sous quarantaine, est-ce qu'il est obligé de refaire les 14 jours? Bien sûr, Ardouane. Il faut être logique dans la démarche. Mais là, je suis en autoconfinement. Après, en autoconfinement, c'est aussi, par exemple, باش نقرر toujours les immigrés parce que nous sommes في اللون الرثينوي à force de نقرر les immigrés comme c'est un geste de stigmatisation là. Il faut pas stigmatiser les gens. L'immigré mais يسد تحرص هذه الحاله dans un cadre de force majeure يسد نكون نقارسني لقات تقيم كل يوم تفهم كانيس سكيد لا ريغل ثم الا ان كاد فورس ماجور يكشمد الا قادر ريسبكتي ذا لونتوراج ينس ادي يروح اون اوتو كارونتين اون اوتو كونفينمون هذيك 15 يوم 14 يوم خميس مي باغ اكزومبل كيفان 14 يوم كاع فغاد ملا لا ديون يا الصيد يسقو حد غوري j'étais sujet à, c'est-à-dire potentiellement peut-être chemin dans un autre cycle de contamination. Et bien là, la quarantaine, nino. Ouagi, ça va du soi. Une question là sur ma boîte email. Par exemple, est-ce que le Covid a dit s'il est plaît? C'est normal. Le Covid, le virus, il utilise des sécrétions. يتيلي كيما الطاون يتيلي حاشاكم ديال السيراكي مزاغ يتيلي لي ميكوز لي ميكوز كي بوينا في تو سكي ميكوزيتي تو سكي سيكريسيون نازال نا اوريكولير نا لاكريمال دي ستوشين يتيلي ميم ديال لي ماتيير فيكال حاشاكم ديال لي ديشين بنادم وين يهرشين يتيلي ديال لا ماتيير فيكالينس نا لي فيسيس نا كل يوم سنتقا حاشاكم ديال لافنت بوين فيه ليشين دونك يتيلي
حذر فيما نون. باغ اكزومبل اليوم ما يساعد اون بلاي يجرح، يسال الجرح يفند سادير تفاندي ذمن يسال الجرح من بعد الرصاص ديالنا في لا بليني سي نورمال تي ليون كونتاميناسيون سي اون فوا دونطري فلاغرونت. لا ميم شوز مي لا باغ اكزومبل زرع مالت لي امبورط دونطري كتفاند شي عارض نخلص توشي ثلاثه سيقو ذا منون باغ اكزومبل توشا اصلا ما يون وين يجي يعرض دافو فوسيس يساله لكن يعرض صد سيفاسنيس يتوشا يدلعما اكني من بعد نكيني سيفاسني وتوشا طوشتيو هذيك شمو فيروس ني مالا توشا انزيرني وسي لا ميم شوز هذيك شم الور لا مالا توشا لا بلي سي غير من توشا لا بلي ني داين سي كلار quelque part qu'il faut laisser en dehors de la maison les choses. Et ça, الحق حسن عمراني une autre remarque très très pertinente. كيقال j'ai lu quelque part باللي ما يحضر هذاك الشمس ساخا ما يلقاش تجد الشتيغني ماشي تجد الشتيغني كتجد صبرني دي فارا. C'est très important. خاطر نعاود il y a une évolution chaque jour on apprend des choses chaque jour نتعلم الحوايج. Et ben récemment il y a un groupe de scientifiques كيف anglais qui تابع beaucoup plus les scientifiques anglais. اش ودنا نخدموا اون ايتود كي دات ابوبري دو 14 عام لو 15 مارس كي عدام دي لانستيتو دي مالادي تروبيكال دي لندن وفند باللي سي فري وقال يسقوحون باغ اكزومبل نكينيا ما الا قيمه افيك كيلكان تجير لا ديستونس دو سيكوريتي من بعد روح انا شو بارفوا ادي سقوح يون لو فيروس ادي غني في صباغنيو نغي زمر ميم يل بو ميم يقيم ديك الشتيغنيو دونك ان اوتر كونساي دا وندفكا سيد شاك ثمديت ما داك الشمال كسي شتيغنيك على قيفن في فارا باسكو السوثار ما الا يحوزات نيطيج نغي عدد فلسن وبحرين يفون اتر بيان ايري هذا يروحوا فيروسني لا ميم شوز يصباضن ان كان يا دي سيونتيفيك دي كان ليدي ان كيما يصباضن جتسن في فارا اي غار جتسن في فارا ماشي باسكو الفيروس ندي فاسك صباضن غادي نو باسكو زعما دي ماشي دير في صباضن انا ولت ماك نفهم طوفيك اتعرف في صباضن نيا كنيسي فاسني سانتاوي اور كيف هذا الفيروس نيا اللي انكريستي نغي اللي ديجا سور لا سيرفاس نيا ونعاون سي بروفي بلي لو فيروس يتعطي لي سيرفاس سوليد دونك يفو فير اتونسيون ثاني حسن سي فري شو كيدني c'est pas un fake news, je l'ai lu sur ma chef les semelles, mais beaucoup plus souffle à la chaussure extrême. أخي قال سفيان أزول سفيان جا مشترين لي هونديز. أخي قال سفيان est-ce qu'on peut pas installer une équipe pour faire des tests. Alors Sofiane, les tests خاطر. Les tests, il y a un seul laboratoire de référence, c'est l'Institut Pasteur d'Alger. ذونيك خدمن les tests de diagnostic, ce qu'on appelle la PCR. مش ادن كونفيرمي ادن انفيرمي ان كا. C'est un test qui dure à peu près 2 heures. ميثورا avec la charge اللي تصل لك تلحقنا l'Institut Pasteur وغادي تشوفون les résultats dans 24 heures. Mais il y aura normalement, à partir de dimanche, il y a du matériel de l'OMS pour le compte du ministère de la Santé algérien. Ils vont ramener des tests rapides. Les tests rapides, beaucoup plus pour les points d'entrée, les points de sortie et les laboratoires régionaux. Dans chaque région, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, le Sud-Est, Sud-Ouest, des laboratoires régionaux. Le test rapide. Et le test rapide, normalement, au bout de 5 à 7 minutes, il dit le résultat. Mais on ne peut pas installer ça au niveau communautaire. J'ai vu même qu'il y a un groupe d'étudiants de Tizi Ouzou, c'est un peu compliqué, c'est un peu sensible, mais la de la santé et du laboratoire de normalisation au niveau du ministère de la Santé et l'OMS. اعطيك الصحه زهر فرحات فكر دوار ديال العريف مليح اش قاري الفواريتي سي لي زالي روتور فير لي زوبيتو هذا ولاد ايش باربي لا كونيكسيون دا كيغوري ما تصلحوا في سوارد باسكو لا كونيكسيون دا كيغوري تخص شويه سمحتي مي وكادي تروحوا تصورنا لو زوبيتو ثقي ذا سي بارمي لي سبيسيفيكاسيون بالك تسو نتمورت القبايل اي وذاك ساعه باغ اكزومبل لا مودن لي سبيطار il faut limiter les mouvements vers les hôpitaux. حاشا vraiment ثلاث مرات الا تروحوا pour faire des زرارين كينيا ما داكشي كيهلشان نغي لاق مليح سي ان كا دو فورس ماجور الا تروح للهوبيتال sinon il faut pas partir dans les hôpitaux. اللي زالي روتور كي دينا مثلا زاهر فرحه il faut éviter même si هذا موضين يون كي يروح نغورس يعني هو كاع يروح il faut prendre des mesures de prévention.
خاطر لا بلوبار دي جون كي سكونتامين الثلاثه هذا مثلا يخدم في لي زوبيتو دايور نساعد على زور دام قران لو داس نسني الكوراجيسان ينسوا شو تقابل نتسوا سي با فاسيل خصن لي مويان ولاش لي غون سيرتان ميدسان مساكيتسان دي زاليرجي على لاتكس وتفنار لي غون ابروبريي ويا تسان دي روح هذه خدمه يتقابل سيد مارنيس ويساير سو شي قابل ميم نيثنيا اش سنينيا الا تخدم الخير مي خمم في ماني الطبيب هي فرملي على سوانيون على ساج فام خمم في ما نون خاطر ما الا تهرش مشي نوي من بعد نواي سوانيين ويا دونك زوير كيمانيك سي با ان جيست ديغويست اشينا نا ديغوسونتريزم ماشي كي نقارن كنا معناه ستو ايغويست مي نو يكون نخسر الطبيب هذه مثلا لي كريتي تاغن ايماجيني لامباكت في لا سوسيتي ما دروش وين داوين دونك الميدسان مالي ولا يمانيس يسير لي موان دو بريفونسيون كي كنقارورنا تستريسكيارا فوالا خمم مليح 10 ثيكال افون داجير شبالا في القسم ماشي قارا شوف لي سامبتوم امزوره لا شوف لي سيني دي تبانن ديال الكوفيد كاع شنو لي بروميي سيني لي بروميي سيني تمخلفنا مثلا في القسم مي اون جينيرال دي 5 ايام مزوره نا سمانه مزوره اون جينيرال يدني دي سمانه مزوره لا بدا يحس لي سيني اما كاين لا غريب ام لا غريب سوا ستادير هذه حس يمانيس لا بلوبار واحد 87% 8 ساعه 10 الحسن سان لا فيافر الحسن ارزن كل عظام من سنت ولا ما يهرشي والله قريب مشي كني تحس يكون مانيس يرزن اكينا ارزن كل عظاميو هذه حس ستوسوث اكو عظاس ماشي توجور لان مي ابوبري 50% اموضي نفسين تسون نتاكي لا سونساسيون دو تو اشو اسكو حثوث لكن نقرا كاين تسوث ثكاوانت دي لا بلوبار دي كا تسوث ثكاوانت ميم فازلاك نزارن ولا شي سطاس دي لي كا دو كوفيد مي شو دون مانيير جينيرال سيرابوين اي حسني مانيس يساثو سوث بلوس ثوله بلوس بوكو مي الا اون كونتاكت اكو دريا هذه هرشنا اكو كاع الا نوسنت سي لا زون دو ريسك نغي لا نتا دون اون زون دو ريسك كيما نفكا باغ اكزومبل الا كاع زوغن نغي لا عين الزاويه نغي بليد انا يوسد سي فرنسا ناسي ديوسا يوسد دي كات سي لا ريجون ان لو فيروس اللي تاكتيف et là هذه خمين كونسلطاسيون مي اكنو ندير ذا il faut garder il faut avoir c'est un sens de civisme واقيا تروح ورا السبيطار ديريكتومون هذا الزرا هذا كونتامينا كل غاشيه مي لا بعد شرط ساعد هذيك كاع il faut penser à appeler un médecin مثلا داكوليش appeler le médecin de famille appeler le SAMU appeler le 30 appeler la protection civile mais là vraiment الا تروح مكشف il faut mettre une bavette تروح على les urgences مثلا حسين لونسيان كيقار لي ريسك دو كونتاميناسيون لور دو كورس فوالا يعطيك الصحه سا اوسي يعطيك الصحه ملي تخمم في الشغل كاع مي يفقد عقل في لي كورس اللي هذاك تزهرن بوحواصون تروح تقضوا تروح et ben il faut se mettre dans la tête que certainement le risque zéro n'existe pas et ben on dit certainement دي لا فول اللي هذا نيتزهلن بوحواصون il y aurait certainement des cas positifs, des cas asymptomatiques. Donc même les boissons, il faut faire attention à مثلا إشبار بلافذ روح تسكت الساويل. شو النظام؟ بون إشبار بلا كونيكسيون تبدا يستروحوا. بون إزرع شو كان فوالا. j'ai fait une mauvaise manœuvre ثروحيه نعاون الى قالت في العقل ميم ما تخمم لي كورس باسكو غار اليا نوتر كوتي دا نهضر راه فلاس اي جي با فولي نكثر خاطر زرا بلي فريمون وندي هضرن مي ذا استوقف بوالي هي راه فو ميو افوار دي فيديو في ديفيرونت سيكونس اليا لو كوتي بسيكوسوسيال لو كوتي كي ماشي طازي يهضرون فلاس لو كوتي بسيكوسوسيال اللي تري تري امبورطون اش هو مقال لو بسيكوسوسيال سي لو كوتي كي نقال نفسيت بنادم اكو ذا ثيمتي واش انت عايشيه ستادير لاف انا كي كون بوحواصو في العقل لي رومور لي بروباغندا كاع كل يتفغانو كل الحصول وكاع كش من ذوينا سانو كل امباكت في لو كوتي بسيكوسوسيال بنادم
لو وقف تطفى لا بانيك لو وقف تطفى لا ديبرسيون لو وقف يتفغ العقل من بعد زرنا كلشي خدما لو وياض تيلمون يوغاد ميم il néglige ses enfants il néglige les grands-parents il néglige les gens qui ont besoin d'une attention particulière ثامطو في فغيت العقل تخميم ميلا الي اليطونت il n'arrive plus à allaiter son bébé الا واحد par exemple يخدم يعرف فغيت العقل يتفغيرها il peut pas sécuriser de quoi nourrir ses enfants donc le côté psychosocial est très important خاطر لا ميديسين الصحه لا سونتي بوبليك ماشي كذا الكوتي فيزيك بنادم c'est les deux la définition de la santé c'est le bien-être physique et psychologique moral. C'est très important, c'est un équilibre. Mais là, tu es de bonne santé physique, mais le moral, tu n'es pas en bonne situation, en bon état moral, d'un point de vue médical, donc il faut faire attention. Il faut faire la panique, parce que je suis tout le temps en contact avec des amis, etc. Et ça va. فريد اش دينا فريد انا قد لنا فريد il faut sensibiliser les gens à rester calme vigilant presque la situation est grave rapidement واذا شتي قد نقرا il faut pas تيثوا العقل اعطيك الصحه دكتور سليمان بلعباس تنميرث تفكير دواء الغوزاليس او نقال سليمان بعباس سي ان ديرماتولوج ثاني بلعباس داير بلعباس دكتور بلعباس ça fait longtemps زراره mais في كده وزالي سوني قال لي موس qui sont déjà fermés maintenant il faut fermer sa propre porte et ne pas sortir sauf nécessité voilà c'est la règle générale ce qu'on fait ولا في لي موسكي هكذا les lieux publics c'est le moment de fermer sa propre porte et de s'auto-isoler فكان une règle ولا غاكني une règle فكان سيد il y a quelqu'un qui a publié un truc très يعجبني مليح c'est très ingénieux شو دينا إناش il faut se comporter avec les gens أماكن هلشن le corona c'est-à-dire il faut ما تخمض يلقى تخمض باللي ويا هلشن الكورونا باش تفون سيرتان ديستونس تبعض ذا غير فو كتشيني الفو تحسب ضيماني كما كنثهرشط باش تبروتيجي الوياض دونك تاكيد لا راجل جينيرال اماكن ما تروح تفوضنا شو خمم اماكن وياض هرشن دونك يفو غاردي لا ديستونس يفو اتر فيجيلون ايتترا مي ذا او ميم طون يلقى تخمم دون لي دو سونس تخمم ما كاينش تهرشض دونك يفو با كونتاميني لي زوتر دونك سي تري امبورطون savoir si vous avez assez de moyens pour être au niveau communal. Sofiane Qbaila, vous avez les moyens au niveau communal. Au niveau communal, je dis ça. Je tire chapeau parce que vraiment, je commence à faire etc. La semaine passée, j'étais avec quelques au niveau de Nethvoarden. Il faut être proactif. Il y a les autorités de Harkin. Je suis très content. Le même jour, le même jour déjà, ils ont pris des décisions. C'est un appel que je lance. Et très important. Et je vais les régions que ce soit la sensibilisation, la cellule de crise, il ne faut pas attendre, il faut réagir tout de suite. Il faut continuer, on va améliorer, Inch'Allah, on va essayer de s'entraider, en améliorer le plan de contingence, et il faut passer à une autre étape. مثلا غالي العواري غازول في اللاشي قال faut demander aux autorités de fermer اشيني غالي بون شقاك في فرنسا بالك كيدير حقار الاخبار يظل il y a eu d'après شو غير sur Facebook راه يسولي الدكتور مراد منايا خبريه ديناش بلي مسفهمنا كذا اصحاب القهاوي غلقن تاكل القهاوي كيف غاردان دونك il y a pas lieu de s'inquiéter Samir Halish, Zula Samir, maintenant Samir qui قال il y a beaucoup de gens qui portent des bavettes. Après il répondait avec de Samir, nak le port de bavettes في كادر فالي كاتيجوري يقرقنا درسن لي بافيت وقال يرشن وقال الله ينذيسن وقال غيماني يسن bien sûr pour les cargos يسني تفدان le personnel médical ou le quatrième point c'est un point de chacun a jugé l'état c'est-à-dire le point qui est appliqué ou exposé avec des gens à risque c'est-à-dire
وقاعد لان اكسبوزي باغ اكزومبل قاعد يخدم في لي مولتي ناسيونال وقاعد يخدم دون دي زوتيل دي غروند شين دوتيل انغيتسينين تاع لي زيترونجين انغيتسينين لي جون اكسبوزي اساسا السبيطارات ايتترا وقاعد يلقى خدم لي ماسك هنا كذا سي اون اوتر كيستيون دا شوت يعطيك الصحه سمير اون كيستيون تري تري بيرتينونت حاليش سمير لي كيستيون توجور يعني نجم تقصي راك يا سمير كي قال اون بيرسون غيري peut-elle rattraper la maladie une deuxième fois? C'est ce qu'on appelle les réinfections, les rechutes. Est-ce qu'il y a des rechutes dans les réinfections? Malheureusement, ça existe. Il y a un groupe de Japonais, de chercheurs japonais, il y a de cela, je me mets à l'article exactement, bon, j'étais en mission, je me mets à l'article le 10 mars. Le 10 mars, il y a un groupe de chercheurs japonais où il y a eu des cas de réinfection. C'est-à-dire c'est des gens guéris, mais tellement ils ont baissé la garde, et ben ils ont rattrapé le virus une autre fois. Le virus qui تبدل les formes. Il est très intelligent, il تبدل la forme. Donc le virus n'est mutant, ils ont attrapé le virus une autre fois. Donc ça existe, Samir. Et les critères de guérison. Effectivement, le ministère de la Santé, un cas guéri, c'est-à-dire les signes, est-ce que c'est les signes cliniques, mais il y a un critère les laboratoires, les résultats du laboratoire sont négatifs. Mais les fonds positifs, c'est 5 أيام. Avec comme les hôpitaux 5 أيام, c'est 5 أيام, 5 أيام, هم فندق les résultats sont négatifs أيفا. مثلا واحد عايمر نجمي كان واحد تصدو هكا دونك الناس بون يروح والله يروح الميساج داين يزرار مشى ولا ورس باربرا باربرا اللي اسبانيول مي ايش قاري ان شاء الله you could control the virus in Algeria ان شاء الله because in Madrid has been a disaster. Good luck. Good luck Barbara. Wish you all the best and be safe please. Les risques de mutation du virus et les conditions adéquates. La mutation existe. Les virus qui se mutent, ça veut dire de la forme. Il faut être prudent. Pour le moment, on ne va pas entrer dans les détails techniques. Marcassimi, une question par rapport aux vidéos qui circulent sur Facebook à propos de la technique de fabrication des bavettes. Afin de répondre à la technique des bavettes, vaut mieux pas. Parce qu'il y a des spécifications. Celui qui est intéressé, il mérite de contacter par messagerie privée les critères de l'OMS. Il y a les critères pour les masques FFP2, FFP3 et N95. Il y a des spécifications. Avec la pénurie des bavettes, peut-on utiliser le système D, autrement dit fabriqué? Non, à Saint-Méry. Répondez à la question à Guinée, c'est pas possible. De chaleur. À Saint-Méry, mais là tu mets les vêtements, tu les mets devant une source de chaleur, mais je dirais beaucoup plus quand exposé aux rayons de soleil, parce que les ultraviolets, c'est prouvé que les ultraviolets les éliminent, quoique il ne faut pas utiliser les chambres à ultraviolets qui ne sont pas efficaces. Il faut les laisser à ciel ouvert, les rayons solaires كان تهلانديس. شو النظام مالا دوتر كيسيون مولاش بون قرا ديجا نعطل إن سني ورشنا ودي سيد رباحي غاشي قار إلى عليتي كي نسني ورشنا هذا الجن العقلية ني أويد والله ما فهمها ميساتو أويد سوا سيث سيث قرأت سينيش سي تريز امبورطون وي سادير السادة ديال الدار في لوتيليزاسيون باغ اكزومبل ثقرات بوامنا ثقرات الجونه ثقرات سديران ثسا كليا
l'utilisation plusieurs utilisations تفلوث نغ l'assiette non il faut observer respecter des règles rigoureuses أين l'hygiène c'est-à-dire تمد رانك تقراتي ويوايض نغ تفلوث وتمد يوايض نغ الواذي تو البوان الواذي s'il vous plaît ذا الواذف وكي سي ان بوان très important الى هنا ثنون الواذف فو ايفيتي كل واذف اللي مثلا الصلاح شو هني كل ثنا كونجي استعفون شويه اللي مثلا وشو كل واذف باسكو الواذا كي دي واذا دي راسومبلومون الغاشي يكون داز ناس الواذا تحمل كل شوالاكي سورتو ماليش اللي شويه واش ذلوح هاد القرار لا مي à côté le mec ensemble il y a déjà le contact il y a la réutilisation des cuillères اكو ذا قرا انت ensemble donc الوالي ذا الى هنا ثنون sur le point gay parce que نهضر دا في مغريوين نهضر دا في الشيت مغريوين الجنازات من تو لو بوين الواذف donc الواذف à éviter à reporter تسوثك شوالكي pour le moment c'est très important سقسي ديون ذا لونسيان شي قار ثرا مش وكا كيدي قارن فودكا في السيت الحصول يوار باش ريبوندي في المسألة باسكو ارزفتون تاع فير 40 ديجا او دولا دي زيفي نيفاست دو الكول بون كني ونا واحد سفثت لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي كش مثل سيتينس موقل مليح دينا اشو قلنا كوم ميزور دو بريفونسيون ما تفهم الكول سخدم مثل يا با ما كاش منها ثقيا تصور الكول كدي فيك يناث بور لا ليمونيتي نا بور بريفونير نا ثقي ذا سي دي شوز qui n'ont aucune preuve ni évidence scientifique ni médicale ولاش bien sûr عبد النور سعيد اني ثنمير تاع عبد النور زول ذا حمايه نرينا غرون عندما ثليغ les transporteurs هضره دا عبد النور نقول لي ليو كومان c'est-à-dire les points de collecte de gens des transports communs les fourgons les bus les taxis شبار بيليك مثلا بو خلفه خشيش انت والله ما تصور نوت فامين بو خلفه بو خلفه فو فورغون ثاني لا cellule de crise نينا justement le but d'avoir بو خلفه c'est quelqu'un qui est actif physique qui est très actif pour sensibiliser صحاب transport public c'est très important il faut stériliser les poignées il faut stériliser les points d'appui تتطفل الغاشي باش دايرين باش القيمن il faut utiliser la javel l'eau javelisée ça c'est très important bon شما لي ديتاي حاليش رضوان لا بير دو لودورا c'est-à-dire c'est pas un signe commun c'est-à-dire la congestion nasale plus les écoulements nasal c'est pas un signe pathognomonique de Covid mais qui نعاود devant chaque cas وين يحس ماني سي سان غريب après un 6 jours dans une zone où le Covid est actif هذه يروح هذه consulter ماشي directement على السبيطار ديالها c'est très important en appelant le médecin de famille, en appelant un médecin que tu connais, la protection civile 30-30, etc. Nabil Jaron, ولكن نقرا كتاكتيفي ذاك يبارك ربي يفكاد السقسان كيقرا une fois une personne est mise en auto isolement ماشي داخل البخام ماشي c'est-à-dire avec le comportement avec sa famille et son entourage مش ان اوتو ايزولمون سي تري كلير ستادير بنادم كي ديوسان نقول هذه ليله هذه يسلهلك بوندون 14 يوم هذه قيم يخام يزمر دي فاس صالون يزمر دي فا ار تواليت دي فا سارو بالكون اشو ما دي فات ذا ماذا به هذه نيتوايي كل سيرفاس كل عندك وستوشي عندها il faut nettoyer avec de l'eau javelisée il faut observer, c'est-à-dire respecter les règles rigoureuses de l'hygiène. Et là, par exemple, mais il est dans une chambre, par exemple, avec une bavette, c'est très important. Avec les gants. Juste chez inzernis النيس انجيز مرض ولا فيروس ني لي غون اثني تفدير كل 8 سوايع عرف 12 سوايع ما الا يا با دو موفمون ما يستدير نستخدم راطاس لا بافيت تتبدل كل 4 5 سوايع هذا شو قلا كنخدم بور لوطو ايزولمون ودي ايفيتي كنت هو في 4 رايكم
ماري حافظه دقار مالا كاينه منها فينا لو بروفي اوروبيان تقسيطين 2003 اش زعما بون زعما راكش مع لي ديتاي كينك ولا لو بروفي ني غير في ايتترا ايفيكتيفمون ça parle de SRAS Covid 2 ça parle de SRAS CoV 2 خاطر الديبي سمانا SRAS CoV c'est-à-dire le SRAS parce qu'il est de la même famille ni le SRAS ni ديفان de la Chine en 2002 et il existe c'est vrai que j'ai consulté la documentation de l'OMS. Il existait ce qu'on appelle le SARS-CoV-2 existait. Tout est possible. Tout est possible. Je dis le complot la théorie du complot. Je ne suis pas vraiment un adepte de cette théorie, mais le virus existe. D'ailleurs, les Français ont déjà. صحيت إلا حبيب ذا إنش قد هضر في لي بولونجري في لي سيرفاس يكزنوزو ناكل لي برودوي أليمونتير سي تري امبورطون لا واقي سي تري امبورطون il faut observer des règles d'hygiène ذا قلنا نمدن لي شباب شوالي كيما شحال ما يسد الكورونا فيروس نخدم لي غون ما استفديون الحاجه سواء السانغون il faut pas toucher directement je تلاقي سي دي ريغل بلا ما يسد الكورونا فيروس الا قد نخدم اوكي حسن كي قاري فو انجستري لا فيديو لا سي لا بروميير فوا خدم ان لايف حسن يزرع رامش دونك لي جون كي بيف لونجستري سونجستري نتبارطاجين او ماكسيموم لا الحبابه دي تسويفين بون مالوريزمون ماشي ديال القبايل كو سوا دي عربان دي روميان دي اسبانيوليين دي صحراويين سورتو مثلا الصحراء الغربيه تسنيني غازول في الاول بون فهمنا راه مي الله غالب ثورا تسقدر نستعرف تسقدر نسترومي في الانجليزي اسبانيولي vous avez l'accès à tous les moyens de sensibilisation vous avez le site de l'OMS qui est en 5 langues il est en français en arabe, en anglais, en espagnol et en chinois et en russe. C'est 6 langues. Donc, vous avez l'accès à toute l'information sur le site officiel de l'OMS. Donc, vous pouvez vous documenter, vous pouvez suivre les vidéos qui sont mises en ligne par pas mal de confrères, pas mal de scientifiques et de spécialistes en question. Mais là, je m'adresse beaucoup plus à ma communauté kabyle. Il y a beaucoup de femmes kabyles, beaucoup de gens en Kabylie qui comprennent ni l'arabe, ni le français, ni l'anglais, l'espagnol, ni le chinois, ni d'autres langues autres que la langue maternelle qui est le kabyle. C'est pour ça que je m'adresse en kabyle. C'est pour être to be fair, être equal and fair. Pour que l'information soit aussi accessible à cette frange de concitoyens qui ne comprennent pas d'autres langues. C'est pour ça que je le fais en kabyle, c'est pas pour autre chose. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions dans un autre forum, sans aucun problème. Est-ce que le port de bavette signifie une quelconque protection? Maintenant, Mr. Mourad, j'ai répondu à cette question par rapport au port de bavette. Non, les bavettes, ni le papier, les répondeurs. Il y a des gens qui me demandent d'expliquer en arabe et en espagnol et en anglais. Je l'ai déjà dit, ça c'est exclusivement pour nos confrères kabyles parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas d'autres langues autres que le kabyle. Donc c'est pour ça que je suis en في القسم قبيلي مراني خويا ناسمان سقات القسمه كيقال que signifie le nom corona docteur. Bon, ça c'est juste pour une information de culture générale. Corona en latin ça veut dire une couronne تجني كخدم السلطنه فوق الراس باسكو سا لا فورم ني مسوار ديال الميكروسكوب الكترونيك يسان اون فورم كيخدم ام لا كورون ام التجنين السلطاني كيخدم شنو نظن بون مالث ولا بال دو بولونجيري لي بولونجيري نهضرت في اللسان لي ترونسبورتور نهضرت في اللسان لي في اللسان حسن جارون is it true we can check ourselves by holding our breath more than 10 seconds
احسن ثورة شاك دينيغ سي با سبيسيفيك سي با سبيسيفيك ثورة خاطر حسني في كاد اليا اون استوس في الدوار دي لي ريزو اكيني يون يجبد النفس احبس النفس بوندون 10 سكوند ما الا تسقوحض صافي تساعد كورونا لا احسن سي با فري لو سيني ياكين سي ان سيني دون فيبروز بولمونير c'est-à-dire وين يسان اون فيبروز لي بومون ils sont pas élastiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle une fibrose du tissu pelvien, du tissu pulmonaire, les tissus, c'est-à-dire le poumon. Le poumon est comme l'éponge. Des fois, l'enchère تسرنت يقور تسرنت يتوغل سي دي فيبر يتوغل شغل يعصا ما يعصون ثورين من بعد تسوغل نتاع لي بونش تدير ما تشعر نتاع الاكسجين ان سيرتان مومون تجبد النفس تجبد ان سيرتان مومون وين يساني فيبروز هذه يجبد النفس ان سيرتان مومون البومون يزمير راه غادي يكمل اون سيرتان اكستونسيون هذه غادي تسقوحو بور ايفاكيوي سي ان ريفلكس بور ايفاكيوي الهواء اللي يحصل داخل لي بومون وين سي ان سيني دو فيبروز il faut pas ذلك ما لا تخدم ما لا تخدم الشغل كي تسقو حد ناسياد une autre par exemple c'est une bronchite ناسياد une pneumonie عندها il y a des sécrétions qui gênent l'extension respiratoire ناسياد لا في مقرنسا منز داخل لا بلافريسا لهلاك une pleurisine une autre maladie qui gêne l'extension بوينات l'ampliance des poumons c'est pas un corona donc c'est pas un signe بوينات non pour leur femme ils répondent à وقاذي لان en quarantaine اش نخدم حضرات شويه لاقاس نخدم voilà il faut prendre la chose au sérieux pour ceux qui portent des lunettes et téléphones une autre question très pertinente avec ça Halish Samir. Ceux qui utilisent les portables, les micro-ordinateurs, les laptops, les desktops, les devices, ce qu'on appelle les technologies, télévision, smartphone, etc., il faut être très vigilant. خاطر ثون تفكر une vérité إلا قد تسترمك قرينون ثوالا ما بورتابل هكي ما فتوش إذا بورتابل هكي ما يريد ديزانفيكتي تارا إلا قد تزرم بلي لي ميكروبي لي فيروسي كتسيلين ديك بورتابل هكي كثر بوين يتسيلين في لا كوفيت دي تواليت حاشاكم c'est-à-dire les microbes qui sont ما تفتوش ما كنفتوش لا بافيت لا كوفيت دو تواليت ما ترافل سو بورتابل نيك طول طون اس ديزانفيكتي تارا اما كاين تشوخ فاسنيك ديال لا كوفيت دي تواليت اش تاكي سي اون فيريتي لا قد تزرف دونك il faut faire attention اعطيك الصحه حاليش سمير ناكي لي كيسيون كي احد دحونو في الله لي كيسيون كي سون توجور بيرتينونت il faut désinfecter son portable une solution alcoolique, hydroalcoolique, soit même javel et désinfecter le portable chaque 1 heure. Chaque 1 heure, c'est désinfecté. Il faut faire attention à l'écran. La même chose, idem pour le micro-ordinateur. Il faut désinfecter la partie aiguë, le dos. Il faut désinfecter le keyboard, c'est-à-dire la table de clé. Mais l'écran vaut mieux éviter l'écran. C'est-à-dire l'écran, c'est sensible, il y a des solutions pour Aïnaf. Elias Kissel, Azul, bonsoir docteur. Malheureusement, c'est en Kabyle, mais toi, c'est mon collègue de l'UNICEF. Je passe bonjour. Lui, il est épidémiologue. Il est spécialisé. Comment faire quand... Saïd Rebahi, comment faire quand on nous rend la monnaie? Il ne faut pas être paranoïaque là, on dit, voilà, c'est une pratique du souk Mirabeau par exemple, j'ai vu une dame, c'est un sachet, il a dit, c'est un sachet transparent, il a dit, apparemment, je suis à l'eau de Javel, où il se dit, il ne faut pas être paranoïaque. C'est bien de se... Il y a une pratique que j'ai vue, c'est une pratique qui est مليح مليح ولا خدمت سيرا لي جون اكني وندنا لينا تخدم امام امان ان سانكيام ذ جافيل 4 سانكيام ذ امان دون ان ريسيبيون تخدم من ليكيد داكيا تسرم الصرف دينا الصرفي انوكسيدابل تسرف الصرف النار دينا دا قفرست فيك الصرفي يون فوالا دميتي تسينا ثمود ضاست سي اون براتيك très ingénieuse là si on s'arrête que les billets c'est susceptible de transmettre mais là il faut pas être paranoïaque
راهو نقار سرد في فاسن. سي بور سا اون دوموند aux gens de laver leurs mains et d'éviter de toucher fréquemment leur visage. chaque fois تخمم un geste tu laves tes mains تسوق الضاره مي لا تروح على السوق تفرا كاس السوق السرد غير فاسنيو اي دورون مي كورس تشي عرق ذوميو ميم سي تشي غندا النظام اتفغى السرده جو في دي كورس السرده اروح اكن يوغال ستان ريفلكس اكن خدمه ما تفغى سي تواليت السرده فاسنيو الا قد يقيم ستان ريفلكس اروح هاك طاكسي جيفيت دو توشي ينا مثلا او نقرص توشي طريق ذا منون سي با فاسيل زرير مي يفو اتر ديسيبليني شو راجع تروح دوك طاكسي تروح دون ان ليو بوبليك دون دي اسباس دو باغ اكزومبل دو فونت ايتترا الا هذه قيم ستان ريفلكس وقاروح توشي عرق ذوميو ما جو توش با مون فيزاج. C'est avec ça qu'on prévient la transmission. Et dès que tu arrives dans un point, avec de l'eau et du savon, il faut laver. ماشي الجافيل تسوي ذاك وديك كامل تسترشوا الجافيل سا سي با باسكو يفو با اوبليي ثاني اللي فيها برازيف دو جافيل لو جافيل ثوار ا فورس تجافيليزي فاسنيك. C'est un agent qui cause des brûlures caustiques, c'est un abrasif, il faut faire attention là. شوي كتقارن مثل الناس يا ذا اتقارن لعنايش ثمطو في لان ساديس ما يحوزت ماشي دينا فريد يمهنا فريد عاشوره دي قال ثمطو في لان ساديس ما يحوزت ميس هذه حاز غالا إذا عارف ديريبوندي في لا ريبونس كاع مثلا فريد عاشوري والله مزرعه ماشي وين كيقرا كاينين جو سي با ان سافون قرا عطاس لي بوبليكاسيون دوطر سافون دوطر شيرشور بور لو مومون دون بوبليكاسيون غير وساوي هضرنا في الشغل لا ترانسميسيون ترانسفيرس سكون ابل لا ترانسميسيون باردون فيرتيكال سي لا مامون ار لو بيبي. En général, il y a des filtres, hein, c'est-à-dire mais je crois sous réserve, mais une recherche mais c'est-à-dire pour le moment c'est de répondre, mais je te promets استقسيين كتشجع وقاعد يخدم هذا الدومين اكيني البحر غادي ريبوندين سي تري بون كيسيون ميم نكون نتعلم C'est une question très pertinente. تعطيك الصحة. كيزو ما عارف ديريبوندي مي نظل في وكذا إلا ندير الدومين أغد رونسينينا في الشغل هكيا. إش باربي أرداكي كان ميم كينا والله عراق لي فريمون عيير. بون لا فيديو نزمرنا تيبارطاجي وين يسانا استقسي ادي شكاع جو في اسيي ونقرا شاك سومان ونقرا شاك 10 ايام اما ميسي عشت الوقت كان هكا او نذكر اون فيديو نغ ان بوست يسان الفايده مي ديال عناي ثنوان سيي تتاود ما توري من لا فيديو هكا كسي مثلا نوان اكو يستما ثنوان اكو لي مقرن يفهمنا راه ثارومي ثاكريزي ثاك الاسبانيولي ثاك لي زوتر لونغ ولي سونسومبل ما تسامي سقسين سورتو جو سوي بري ا بروندر توت لي كيسيون لي هذا مقرن اكو سلاوين يفهمنا راه تعرف ثاك السرومي شكاع كان ميساج فوكال جو سوي بري ا ريبوندر بالك en tout cas des derniers messages je vais pas trop tarder le dernier message ديال عناي ثنون pas de panique il faut prendre la chose au sérieux لا حدث القبايل il faut faire attention تجمويا vous êtes responsable الطمان vous êtes responsable les autorités locales vous êtes responsable et avant tout ça chacun est responsable de sa propre santé et de sa propre prévention. Avant que ça soit une responsabilité des autorités, la prévention, c'est une responsabilité individuelle. الحذر ذينانا كل يوم ذينا كل يوم يساوي ريسبونسابيليتي كل يوم يتحاسب دونك ديال انا يثون كل يوم ذي حسي مانيس ذين ثانا تمثلت كي ثاني كل غاشين الميساج وايض نعاود الهدف القبيل انسي ثاني لي سوليدار مي انقيلاق اتنيكزم الوعدة في مغريوين الجنازات انكشو من توافغا في فرداثين في مدقاثين ديال عناي ثنوان التباثرين لان استدير ماشيين لنا يثوالم صافي الصح اين لنا يثوالم السينما هو ذاين صافي كيف لا كاينات مشي تدبل لي ادي فغدوا
السنة غازكا دوا إلا إلا تنبدل شوية السلوغون هاكيا السنة غازكا دوا إلا إلا كسوسوا هاد الفاكسان هاد اللي كاينين تفهمها اي اثتو ثرا اين يتمتثن قليل بزاف بارابور اروكاد يحلون كواكو ثورة الجزائر مشى كتروح قصحت شوية الدعوة بور لو مومون تيقيل ربي باسكو سي لو تو دو مورتاليتي لو بلوز إليفي دي الموند أقلها غا 10%. أي غارا 10% سي ان بوان انتر بارونتيز أي غارا قلها 10% باسكو يا بوكو دو كا كي سيركول ليبرمون دون لا ناتور. اي سي بور سا إلا قاني توس سوليدار باش هدنا في الحكاية اي كان نسن لي سبيطار ماشي لا كوميونيتي. ايش باربي ذيني كان باسكو ميم كينا هي ولا راه هي يسمح مكان او نيغ ان شاء الله تسفايدي من داكو ذيا ون كاينين ميم كيني ولا راه تاسي تسفايدها سي لي كيسيون هاكينون يا بوكو دو كومونتير هاد يتسفايدها صورون ونينا ثان ميرثنون اي نوتر فوا ان شاء الله نيزيتي با كيني وندنيغ جو في اسيي دو ريبوندر او ماكسيموم لي كيسيون نون. اي على بروشين ان شاء الله حدو حنو في اللون تحضر ثيما نون اي باسي لو ميساج سعديت لا فيديو اللي غادي يفهمنا تعرف داك الصرومي ثي مولانا ثي مثلنا يسنهنا اكن مالد اي ثان ميرث نون على بروشين ان شاء الله. ميرسي بوكو ثان ميرث اي على بروشين.